Moson for Apostle OKOH my assign number a dear share biomune. Ye beche otredi ampo ye wo anasem. Mesremu bebre obia mfa ne twerɛdua ne homa. Na ma wotwerɛ kronkron ne mbɛn o. Na me kotu quotation na wa hwɛ sɛ deɛ meka na wo ho anasɛ ni ho. Ɛyɛ wa Bible ni bi na me de abeto yi. And the topic eba no wadene. Me myself baby say na Apostle OKOH ma dey no dey be. Bra sister me papa. Ebi se mlansam do atwam. Okay. And na me person me can direct. E kire obi bia da wo tie me say no 10 commandment, no salvation. And yes, I was 10 commandment atwam dia. And yem pa champa e obi awi da. Debi. San say awi onko heaven. Yeah. Jamani me awi no okromfo na me can say. Oh yes. Or we didn't go. Now would Sanya we are picking from where? From the 10 commandment. Eti jamanti asiana uni. Yeah. And he for the 10 commandment free by. Also for BC. Ye de ma Israel for. Bible is a krami. Yen show coffee mensa. Debi. Chapter 3. Verse 4. Debi. Yasantua chapter 4 verses number 9. Ebini. Infantifo in chapter 2 verse 3. Ebini. Achimfo in chapter 11 verses number 4. Ebini. Togbe chapter 4 verses number 11. NKWAGYESEM. Dagati chapter 2 verse 1. Ebini. Frafra chapter 4 verse 2. Ebini. Asante chapter 2 verse 9. Ebini. Achim chapter 4 verses number 3. Ebini. Savi chapter 4 verse 3. Ebini. Enumbusu chapter 4 verses number 9. Ebini. Latte chapter 2 verse 1. Ebini. Equiapim chapter 2 verse 4. Ebini. Out of what? Bible ye kura ye. Uwa fa kwaku mense di nyande. Enim. Debi. It is so for employment kokasi ye di maiza adi favor o de. O si ye di ma o. Dia wura e wo ya kire wo ho no. O si ye di ma Israel. Yeah. The only church members no. And ye be ko ba bim mama sam wo so quotation e ba no dosun. Bitibu crash sheme. Na so me shiri nyina egu 11111. Emransam du. Orofo Bible na kura wo no. Onyinkopɔ bɛka sɛm bi e wo Corinthians. Ɔso atwe ne safutuo. Okay. Adiama ye nkyiri me yato ye nkyiri me ye wiase ewie yato ye. Watwotwo kunkun adiama ye safutuo. Enkyerɛkyerɛ. Won tworo biom. We ya na de nyina bɛkɔ. Titiam ye na. Owe na wo ye sofo na wontimi nya sofo dwuma na gya Bible no to na kɔpɛ krasi. Na to. Church members ni be free. Yes. Yanko Corinthians. 1 Corinthians chapter 10. Chapter 10 verses number 7 here go. Verse 11. Wasi ye nyina. Wasi ensam yi a e wo tworo kunkun yi ma me kam asema kyerɛ wi. Amaya hweso. Wadi amaye dan. Nhweso. Wadi amaye dan. Nhweso. Nhweso. Watwo ne se futuo. Watwo ne se futuo. Ama ye wiase awie ye bre atu. Ama ye wiase awie ye bre aye dan. Atu ye. Corona time. Yes. Watwo ma ye. Yes. Tu nimu a wadi mra wo so. Na gi hwe wo Nyankopɔn akiri kwan wodi Yesu na dre ni mezi edi a na wabedi Nyankopɔn ahyade so. Yes. Eti me say no 10 commandment, no salvation. Adentia. Ye be ko Bible num. Yes. Na Bible ni be pensen yemem. Yes. And no be sorry a. Ya wadmase, ye ni mrase. Ya wadmase, ye ni mrase. No te aso dem twempena. Ya wadmase, ye ni mrase. No te aso dem eyin segu. Ya wadmase, ye ni mrase. Unam nroso. Ya wadmase, ye ni mrase. No bia peteshiba. Ya wadmase, ye ni mrase. Na omudi awu. Ya wadmase, ye ni mrase. Chentade fon. Ya wadmase, ye ni mrase. No omudi awu. Omudi reference azan. Ya wadmase, ye ni mrase. Ena nkwase asem kotwi babra mai wa so dem. Ya wadmase, ye ni mrase. Twaloto Onyankopɔn fie. Ya wadmase, ye ni mrase. Tonton nyama ye nton. Ya wadmase, ye ni mrase. Ena nsamfo ni atentwe Onyankopɔn fie. Yesu wo be wu ye no enaba tese amanya mesom achia sesei. Nenkase nyam Yesu na ama na achia o. Church asofo ni bi ayede. Am is interpret Bible no. Ama church members na fom na so munim.
to ka Bible no about be kan sem bi e Ezekiel chapter 26 kan yanko was say so for bi a che ade kronkron ade enya kronkron 22 verses number 26 yanko verse number 26 kwaso asofo bu memna so asofo bu Nyankopon mra so woguma kronkron de omu bu Nyankopon kronkron ye hu wo ma ne nsuro akronkron de omu ntimi nkyere akronkron de ene de yen kronkron ene de enya kronkron wo nkyere de ehotie asofo ni ntimi ntichi de hotie ene de ehotie ene de hotie ntam dan ensonson ye ano mama ni nyina tuobum na wiase ye de ye etini ye be ko babu num yes emra agwa hodo bebre Yeah. nansa na me kwa ko famra wa samaba no me no kwa yanko we Exodus chapter 1 verse 1 tamo Nyankopon kwa ben su Nyankopon nya o man Okay. ai beto man Israel din Okay. 1 to 5 yeti obadi Nyankopon asa o se me nka say etifia sabano we pe Exodus chapter 12 verses number 36 okay 37 okay ko wasi etifia sabano o se dia Israel fa mani hunu o se Israel for den o mani hunu Israel for man hunu ewo Misrim awo Egypt asase so verse 1 no ko so yeni Israel ma when Israel ma woni Jacob eba Misrim ni omu ni Jacob ba Misrim omudi number 1 omu bia na fie omu bia ni omu fie ena baaye ene ba Egypt asase so Ruben 1 Simon 2 Lewi 3 Judah 4 Issachar 5 Zebulun 6 Benjamin 7 Dan 8 Naphtali 9 Gad 10 Asa 11 Accra wo free Jacob omu asimu free nyina Jacob asim koye omu ya Accra aduoson adentia sa tam na obagodi achoko omu ya Accra aduoson omu ye nipa 70 abusua ko no so 11 na koye Yeah. na Joseph ewo Misrim na dada Joseph de wo Misrim dan Dada. ni nya na ma ton dada Yes. na Joseph de ya ton na ma na ko so koye prime minister dada yes hallelujah amen eti nipa kabu na amabusua amode kwani 11 na nipa na omu free omu asase so akọ Egypt asase so no na omu ye nipa 70 orofo wutie mi ehwo ni Nyankopon ko prepare ne man no yes eti according to Bible no Exodus chapter 12 verses number 37 Exodus chapter 12 verses number 41 ko Bible no Exodus 12, 37. yes ya de ko What's it? Israel for simu free Ramesses. Israel for omutam so ye no a wo Nyankopon yi omu free Misrim asase so no ko When move simu free Ramesses. omu simu free Ramesses Eko Sukot. and omu ko Sukot Obeya Merima wonam enamomu empim ahudu afeni ahensia. 70 ne from ba no more than 600,000 people Emofrani emfrem. emofra manka ho emema kwa 600,000 people Yes. odofo obukonom ye 70 Yes. ombanom ye nipa 600,000 people adenti ni Nyankopon ko prepare man free ho then odi on beye yanko Exodus chapter 12 verses number 41 12 verse 41 Exodus. tedi odi be ma hom Na was in infie ahanan aduasan na wie no. 430 years ni kwa na wie ye Edanwara. edanwara Ene Awurade asafo ene no. Onyankopon fadan Na asafo. ofadan Na asafo nyina nyina. ka kya me say Nyankopon asafo Sure. wo fa na asafo Every Misrim Oba asafo. kacha si asum nyame ye beto 10 commandment atwene Sure. odofo de na basa wo kire Yes, no me build this statement number Oh, yes. Bible say okofa anya dan Na asafo. eto okofa na asafo ode ne nhyehyɛ ba dan Ebe ebe ma ma wɔm. wom wo je fan wo man na 45 fakasa wo so de tie fa na asafo Yeah. ye fa na asafo ana wo so 40 ga na wo didi asafo no ho Onyankopon so okofa na asafo Na asafo. woni dia ye be your man Onim. wonti ase Onim. wo form sa asafo o Yeah. one form so o man wo until later na odi asafo ni be si o man nim etitie mi ye papa no mo ade nya sharp na sua de ye ma won konkon gado Yeah. na mo nyai ana me fo say nya mi ni pe bi aka Nyankopon say Yes. don come me fo say ya bi me susu say abani mi akoma mu Amen. wo so Nyankopon safo Yes. eto fa safo no do mu twa kokoko no mi twene tia odo mu ba ko esre no so no Okay. ho ene Nyankopon be prepare na hyede so ade be ma wo nipa 70 Yeah. ene ko ye on ba no more than 600,000 people into omo ba bedu asase no so wutie tama na omo ba ne Nyankopon hyehye mra basa ode mo na nya 10 commandment ni wan fa mo ntam wan fa mo ntam kura odi ka hyehye mra basa Moses dey lead the past 600,000 people Onye bete. Basi free Kumasi ba Accra Moses nko na lead wom Yes. nye na se jetro mpo na ba mu ka se onyin nkrofo mpa ka Moses kra na ka eya agyenesam ni past 600,000 people Onye bete. obi timi show bi so cho okonongo Wow.
no dim ke fi konongo oba kra Oba Moses. oba bo charge Oy. ba gu so suba Moses na Moses bisa say DNS o so obi ahwe so to konongo ese oman no pe ba bitina no mo twen Moses no kwasiesi asem no e wo konongo. Wow. Nti akwantuo no mutu om di 40 days betwa asase no e dane om 40 years. One day bia dane 40 one day bia dane 1 year. One day bia dane om 1 year. Yeah. And one son wo nyankopɔ ba hyembra adi nti ehwembra edi kan ba first. Okay. Yeah, percent me say with that 10 commandment no salvation. No salvation. No 10 commandment. No salvation. Wo dey trust. Unia na ojeje wo na ye chi ukọ report no. Then I just report no. Law. Yeah, law. Uni mo ameka che. Ye kọ Bible no. Yes. Na ma che o apam gu awodo. No kra. Eno so ye baba ho. Na si lewe mu no me build a statement in kakra kraba. Mema Ghana for nyame ma eni so ate wom. No ma hunu nyankopɔ ahyade. Yes. Sanse wo fie ukora wo mra. Yeah. Aba ka chefs nyankopɔ mra nsam du atwam. No afra wa sɔre sasafo. Asafo be ni. O se Kristo asafo. Say. O ya sure. O se wa sɔre ni Yesu asafo. Yesu on condemn ne papa. The bidder. I'm telling you. O de mo ti Yesu ani masam. No say one kasa na wo ya fom kwan. Na Yesu na zere ni misi ade. On fom kwan de biara da. Wonti ase na wa kire. Oba de me akomam. Amen. Ya no de ti. Exodus chapter 24 verses number 1. Exodus 24 verse number 1. Osimi nkasan. Etifia sam no. Ye frɛ Moses ekɔ bepɔ so. Ya frɛ Moses kɔ bepɔ no so. Na Moses die. Moses die. Wɔka kyerɛ ne sɛ. Ɔka kyerɛ ne sɛ. Fubre Awurade nkyɛn. Fubre Awurade nkyɛn. Oni Aaron. Nadab. Abihu. Israel mpanyinfo medioson no. Mama sɔre wa kyirikyiri. Mama me sɔre wa kyirikyiri. Mose nko ntwem bɛn o twɛdiam po Elohim Yehowa. Na ɔmo die. Na ɔman ne die. Momo ntwem bɛn Yahweh o. Momo mfroma. Ɔmo mfroma o. Moses bɛka Awurade nsɛm. Moses nkɔn na kokotie nsɛm no. Ana obeka nsɛm ni nyinaa kyerɛ wɔ man no. Ɛne ntamusɛm ni nyinaa. Wate, ɔse deɛ ba asɛm. Atamusɛm. Me pa kyɛw judgment laws. Yes. When you 10 commandments. Tie me ye me ma wo mu de di ka ba first. Na ko tra petition na we petition de nyansa den. Ato. 10 commandments ye dupo. Tempe. Twi ni krampo no mu na ma sɛ no. Oh yes. Ayi ahyɛde edu. 10 commandments. Ahyɛde edu. Ayi ahyɛde edu. Yes. Anya 10 laws. Ayi ahyɛde but me de ma me fa de me de ma me dia to me dia ma ma bedaba ma choose oba New Testament a hwehwamra agu o hwehwamra Yesu be wu yo yes mra Yesu be wu bi si be yi ne 1 read the Bible for me. Was Moses be kan Awurade nsɛm ni nyinaa. Moses be kan nsɛm ni nyinaa kyerɛ ɔman. Atamusɛm ni nyinaa. Was it nsɛm atamusɛm hallelujah amen judgment laws uye we ya we nyaw uye we ya we nyaw uye we ya we nyaw uye we ya Moses kwan ben na be so betimi edu ɔman hono Moses flat hyɛmrafo yes wo de be kyɛw Ọmọ mu ni nyina de ne kro Jesu sɛ. Ọmọ mu ni nyina de ne kro Jesu sɛ. Nsɛm Awurade kan bɛyɔ. Nsɛm Awurade kan bɛyɔ. Ne ebetie so. Moses twerɛ Awurade nsɛm ni nyina. Hwan na twerɛ? Moses. Hwan na twerɛ? Moses. Obi a wotem bi amfa nturu tim sɛ mmara we hwan na twerɛ? Moses. Atwerɛ Awurade nsɛm no kan ni nyina. Otua yi masi afɔrebukyia. Ɛna otua yi masi afɔrebukyia. Abepa na se. Abepa na se. Ɛne adum yenu. Ɛna ɔpɛ adum mako dum yenu. Sɛde Israel musuako. Sɛde Israel musuako dodo ateɛ. Ɔsoma Israel fam nanteɛ. Ɛna ɔsoma Israel musuako mu nanteɛ. Wɔde anantwinini. Ɛna ɔmo di anantwinini. Ɛkɔbɔ ɔhyeafɔdeɛ. Ɛkɔbɔ ɔdan. Ɔhyeafɔdeɛ. Eti mmara Moses twerɛ first no. According to the Bible ye twa mogya yɛ dan. Egu so. Obu yɛ no akyɛ me nansɛm do bi twa mogya egu so. Okay. Boba. Amen. Amen. Ye twa mogya egu so. It means mogya bi bɛba betima bɛ condemn sa law we. Ɛyɛ sa law na Moses twerɛ no. Ye ni mu nsam. Ɔse ɛyɛ atemusam. Judgment laws. Wɔde nantwinini. Awie no de nantwinini. Ɛkɔbɔ ɔhyeafɔdeɛ. Ɛbɔ ɔhyeafɔdeɛ. Ɛne asomdwoafɔdeɛ. Ɛna ɔbɔ asomdwoafɔdeɛ. Ɛde me Awurade. Ɛde me otwa di apɔ. Moses di mogya ne fa. Moses di mogya ne fa ni bi. Egu yawam. Ahwie gu yawam. Mogya ne fa nso. Mogya ne fa nso. Ohwie gu afɔrebukyia. Ohwie gu afɔrebukyia no so. Ɔfa apam homa. Ɔfa deɛ bɛ homa. Apam homa. Aba ma me pa deɛ mfa nkyerɛ nkurɔfoɔ wa. Ɔfa apam dɛn. Apam homa. Ti let's na me fa sɛ ɛni wei. Ɔfa me fa sɛ ɛne saa deɛ wei. Yeah. Me nyi mfa nkyerɛ mo. Ɛne saa deɛ wei. Ɔfa dɛn. Apam homa. Apam homa. Ɔde kan gu ɔman asom. Ɛna ɔkenkan gu ɔman ne dɛn. Asom. Wonim nsɛm a wom. Yɛn me yi ni nyina wan. Ɛna mo se di Awurade ka nyina. No mo se di Awurade ka nyina. Ya ba yɔ de yebetie. My brother, don't take care of the 10 commandments. Debbie. If you don't know, make sure you just baby.
O fo mo jani bi. Ano fo mo jani bi. Ano de peti o man no. Ano de peti o man no so. E ka kire mo say. Ano ka kire mo say. Hwe. Apama Nyankopon mu apam no. E won nsam yi so. E won nsam yi so. Esu mo jani. Esu mo jani. Obi ya boni a. For dwan way for pata. Yes. Nko dwan. Yeah. Obi ya boni a. Na pese boni fru so a. For dwan bra. Fa be pata. Ti dia ni moja so ano. Yes. Ti e preach na me preach ni ye. When you 10 commandment. There be. Ti mi ye. Yam fa no ntonchen. Verse 12. Okay. Verse number 12. Onyankopon ke kire Moses say. E ho no lumai. Onyankopon twadi ampa yawe. Afre Moses biom na ka che Moses. Afa fubra me nchen. We ni dia. We ye dia wa tworo. We wie dia. Fubra me nchen. Fubra me nchen. Bipo yi so. Bipo no so. Bra batina ha. Bra betina ha. Mema wa aboapro. Na me bama odan. Aboapro. Aboapono. Ni mna. Aboapono. Me a practical preacher. Aboapono. Ni mna. Aboapono ni dan. Emra. Ni ashadia. Ni ashadia. Machire. When you onu oluman ano adan. Wachire. When you the Moses na be twere. Na wachire chiro Afiefo ni adwafo muntie preach na apostle accord me preaching here. First one na twere ye Moses. When oluman so onu ano adan. Wachire. Tie ba ko ni gubukum. Yes. Moses die na twere gubukum. Almighty God Yahweh die egudan. Aboapono so. Egu aboapono so. Etiti aye. O se mema wo mra. Ni ahedi a ni olumai machire na wa chire wom na wo di achire wom hallelujah Amen. Orofo ordinary safo aba yes and ordinary ahedi ma safo no yes wo ka kire me say yedi ma Israel ya mfa ma wo ana Ghana me pa cho mra we na Ghana ni bi gina wo ade gina wo ye sofo be gina patu sem ransem du atwam wo so la ka che obi so bosom Okay. ha nyamra we yanka wudim nyamra we yanka wudim so obi so bosom na man ka se to be bia mani so na birimu anasa kaka na atom si Kaka de ha dwupa. ha obi so busuma so aye bone wo janse Yesu abewu mransem du atwam mransem ni nya dwuma biom wo ko obi so busuma wo so aye bone na mo kwa no je na mo ye mo kasa no mo contradict mo bone be na mo ye akra yi wo be nya ye you know ba sha ye shi o yes mama wi asa ye adan to be tia ba tia so no odi bone kwa yam hye bi anya dan because ye da tim say ya waduma say oni mrase Matthew 11:16 to come Matthew 11:16 ah han hu na me di na me beto na go pass han hu and odi number beto ko wo mo te say mofra wo so ene asofo bi a esen kwala nketenkete a mo te tie ja so go praying ground mofra from fafo na ba kwa pass yamampe oshiwa asofo bi tu se juma no mudi but ando jile kwani sana so ni bia jesu moni ya be na ya so no what's the say nkro bi na se asofo ni bi ya bo church members na no na go poso Yesu so obi say question ai hu na me fa na mai on fa so ntoto die hu se o mo te say mofra se u kwa so bi ma ai san kwala o mo te tie ja so o mo titi ewe akwankwa biase mo from me fafo from nan fofo no mu di agro huri se mo na me satan na me sorry pa adanya nanse samne nkwasi asam ke ba bu no me nko ye to Exodus 24 e kwa Exodus no ko was him mema wa boapono ani mra ani ashade ma twere no oluma wa dan wa twere na wa twere wo wo di akere o man na mame Yes. Ten commandment me ya kere wa Yes. be a practical preacher nti me di kere wo yes ntieni 1 2 3 4 on one side yes 1 2 3 4 5 6 on one side yes ma be che ni nti o ya ni sa emra 1 2 3 4 no emra eda onipa eni nyankopon tem Yes. ana 1 2 3 4 5 6 so emra eda nipa eni nipa tem so for wudi bi che so amatra we na mo cheche mo rofro bia we see woni mra no so nti wo kire mu a obe confuse church members yes tie 1 2 3 4 we emra eda nipa eni nyankopon tem ana 1 2 3 4 5 6 I am ready nipa ni nipa ntam ma me ntwe wadwum si be kakra se de be ye free 1 2 3 4 eni nyi nyankopon nka me ho nyankopon na wudi so ama no enkoto ohoni biara nyankopon na wudi so ama no ntutie nyam foforo nka me ho me no ho e kira se one dia
enkuto oni bia nka me ho emmo me din kwa emmo me din kwa kese ne dia to this one man kai me ho me da na ne kronkron ene so ne dia ti ye sabat aye di no ye ni ma ye ho ye di ma the creator ene dia dan say ye wo the creator etu ka se twam ane se wiase obi a mo wiase mo na mo ye den mo ba tina wo si fia ye for landlord wo ye fie wura wo wetinya ye lord wo wetinya ye for hemanim wo fie wo si wo ye lord out mi shamra wo fie na obi a creator wiase takraka wo si there is no creator etu we na di adanse say ye wo obi a oboss ro ba sase 1 2 3 4 Membo being confused at 10 command mobile and Timmy. What dear me is having what division that? Miss will be quasari on some bosom, on Kuto, on Fina putting your rough. Yes, I'm a member. The other was about the windy. But the way Janine or respect and you, I won't pass on the make what this way. We are this way. Or beat me when or to put him where you. I'm not going to be a Wakane tranoko. No wakane tranoko. I'm not going to be so. What I want one did so. We did what is so? Yeah. And so what ya jamana? I want I want to say no one. I'm not a dear Bobby. Yes. But when you soon tell me doing oh yes on toy there be cry at me you would yama because of none the way obi intimi so tebi wa enya dance krum yes we are kwankwanzani we are trofo et how dey na wa emna we you know can na one by one actually yes you preaching here I'm not down. Remember the Sabbath and keep it holy. Sunday na person cross on it, and I'm going to condemn the whole commandment. Because when you guys obey back as well, obey you every one. You guys what didn't tell you when now. I say, son of a soccer. And the match we see Roman for him. Number yes. What am I seeing? Me, and I'm the part one, but the part two, Baba. And near may ban and watch a mess about twice. Yes. May ban the show me the dear Mossam. My Johnson, no 10 commandment, no salvation. Yeah, the Joe. Then you know banjo. Yeah. Then the bed cross our training. Then the bed club. Yeah. 1 time 521 yanko. Was it a man so this was 6? Deuteronomy 6 verse number 25. Also, see a shedding ransom no so. How Deuteronomy chapter 6 verse 25. See a shedding ransom no so. Was it a me and the wo see a shed. Ye di ransom no so a. Say Nyankopon sha ye. Say do Nyankopon pass the otroma ye no do odiama ye no. E be ma ya atenefo. Me patro me na me tro Bible no. Dabi. Me ye printing press. Dabi. Ye shedi we so e be ma ya dan. Atenefo. She said they no did declare so ya training. They no did declare ho. Enua wan wia. Obotwe ni abrabo. Yes. Ensa wade wan sa wade obotwe ni abrabo. Enie wu anie wu obotwe ni abrabo. Diwaja no ni obotwe ni abrabo. Yes. E mo ni mra de obotwe ni abrabo. Remember the Sabbath day and keep it holy. Obotini abrabo. And for Nyankopon ni di nya rough. Obotini abrabo. And kuto wodi biara. And nyam foforo biara. Wait. You mna ben ye mu adua. Obi si ye ntimi ni we so. Wait. Wait. Obi fami do im on kwa sori. And so odi bi so. Odi bi so. On kwa sori. And so odi bi so. On obu eja ne na. Eti osofo a wo se mransam du atwa mi ta kwala. Ne papa ne ma na onye omodan. On to so atua ana me pacho why you confused when afra one na so Nyankopon na afra wo the commandment we be on afra wo na when afra wo wo ha Nyankopon ma wo sister wo hwa me so pastor timi change your pastor and be free tia this the commandment I do yes na so fa abuma ne di sini pa na banse antimi ani sa Yesu ba obi di boabo obi di boabo David for some song obi di boabo David obi akofun Moses obi kofun ya di boabo obi di boabo David obi di boabo David na Moses time obi antimi ani say di boabo no e de obi hallelujah amen and be some say no obi di boabo David and it's still ababa say ni ho yeah ewia obi ko wia yensi de boba onko jail anabuba woni dia repressive ba sie no ho
they replace him with a jail. All testament no ni any baby echi wo di wakotu mo. E say tell me so baba no free system no no. Omo wash away. From quantum vacancy abeda. Oh na ha. Na nani anya it is still abubesie di wo ho. Ba yenkum. Debi. And the New Testament, yes, I may for one in your but judgment day. Who's here? Choban what I'm a no, I say way, but what you soon what be? Don't you but on to one more, but will be a TV and to one mono. Yes. Oh, we know what you say. I would want to for wine, or Spanish to for or Mountain Yamashi, or so be a Vanessa count, and you must be son count. Never go and see no more. Let us away. I had men conquer you. Yeah. Why you go back in the floor? I set you free. Yes. Now set you I set you free. No, free no. The amount which I say control. Nobody so bet me activity on your years or before where then. Go and see no more. Or we are not just said that there's to see where I am. Judgment day and as to see what's here. Yes. Judgment day. As to see a boss yampa. Judgment day. Temuda. Yes. Brasisa. What do you know? Yes. None what do you know? None of Jada. I must for me now. Must for me now. On for the question that I'm and condemn them. Debbie. You saw the how that is. Shine your eyes. How are you for the second? Amen. Nyango pa Moses akwatrom na nsem. Yes. Moses nyango pa di na nsem na Moses. Yes. Odi ma Moses wiye Moses san wo bada. Yes. Say na Moses ba no. Moses go di 40 days and 40 nights. Hana me kan ba na me raho. 40 days and 40 nights. Ma me nche wade yen kan Exodus. Yen ha di wa. Exodus chapter 32. Verse 15. God. Moses edanu sani free be pon so. Moses danu free be pon so oba. That's your proof you kula nsem. Moses say ba no kita the 2 tablets. Apro. Ti ayo. Apono no a. Ya tro na fanu. Ya tro na half. Afenu. Wa tro ha ne ha. The 2 tablets ya tro ha. Apro ni Nyankopon adwuma. Hey, bra. Mransem du atwam. Hey. Nyame adwuma be dan kwaso. Wasi apono we yade ha adwuma. Nyankopon adwuma. Tonso fa wosi we agu adwuma be na aye. Adwuma be sie ba wosi agu. Na kadia wan. Chese wa do pa na ye wo ho. Hallelujah. Amen. Wasi apono we yade Nyankopon adwuma. Akyere ni ya kyere a. An wo kyere bi sa akyere na egusu ni ya kyere a. Onyankopon na ekruche wa. Onyankopon ka Saulumai. Wanye Moses na troye. What of men gisu me no? Yes. Men ada no. Yes. Na mransem ni Moses na troye. Head watch there. Wa bomb papa. Suade. Wasi akyere no okyemi akyere no. Eya kyere a. Onyankopon ka sana ekruche. Onyankopon ka sana ekruche. Ewa abo apro no so. Ewa abo apro no so. Na me child what troye a. Yes. Ma me child what troye. 31 verse 18. 31:18. Yanko Exodus. Wasi no ni Moses wie kasa o Moses ni Nyankopon wie kasa obepo no so. Omana dansia prum the 2 tablets. Abo apro a. Wodo Nyankopon satia. Ene wode akyere. Unimu a oyiso ono ani own blood. No the 10 commandment. Ne satia. Ti eni unse du. Ti atu nwumi fa unse du nyinara. Yerade aye. Onyankopon be hyewe ni monyam. Misi faun se du nyinara. Yerade ayo. Onyankopon be hyewe ni monyam. Unim sa wonsa we ba ku twa free mu a. Unye able. What then disable? What did them? Yeah. Etimra we ba ku free mu amra na eden. Edidem. Nyankopon sa no tia no ade. Bra, ma so fra, mo mpa ba bi mfamfa. Yes. Yeah. Nyankopon ransam do. Wa bra wa mu no. Misi so fo bi obeba area. No be preach say 10 commandment atwam won. What the speakers ba tamba akokọ misi osun obeda. Obeda. Fa krono ni test no. Yes. One fan test no, the test wa. Yes. Ono ba no se mra na atwam no obeje wo yire. Obefa yire. Yes. O sa be wiawo. Yes. Obeton kwa wiawo. Obeton apu no de wiawo. Yes. Obeton ko de okoso no de wiawo. It was a twam. Onya yire obefa, onya obaba obefa no. Yes. To di kan fa try no. Na wunu se mra na ya adwuma wantimi andi so a. Na je se mra na ayi adwuma. Wo fa ni speakers mienu a. No pile okronfo bi say him ya tro kron no. Yeah. Abako 10 commandment na say na nyo na sim na so bi na twam won. Body of any count. Amoni so ntew. Isi bibi gijew. Bibi gijew. Na so to mfo Elohim ye wo say amoni so ntew an so no wo afa wo. Amen. Hallelujah. Kanyankwa. Ya 22 so. Kwaso. Verse 16. Wasi apno yo Nyankopon adwuma.
Ɔsi apono ni yɛdɛn. Onyankopɔn Yɛde yɛ Nyankopɔn adwuma. Atwerɛ ne yɛ atwerɛ. Ɛna atwerɛ ni so egu so yɛ atwerɛ. Onyankopɔn kɛse na kurukyɛ. Ɛnyɛ Moses na atwerɛ 10 commandment man dear brother. Onyankopɔn kasa na atwerɛ. Yes. Na Yesu ati sɛ osiebo. Joshua ti sɛ jejejeje wɔ srabɛn no. Ɔka kyerɛ Moses sɛ. Wano tu mirika bɛka kyerɛ Moses. Ɔko jejeje wɔ srabɛn. Jejeje wɔ srabɛn no. Ɛna Sɛ ɔsi. Moses kɔ bɛ pan so kɔ di 40 days and 40 nights. Ahasoma mi nkyerɛ mu kakra nkyerɛ wo. 10 commandment na mi gyina so no. Me pa kyɛw ti haye. Asuru ni asase we. Onyankopɔn the 6 days. Yes. And a boy. Yes. And we break it the 7th day. Yes. Or the 6 days na boss roba asase. Asase epo near everything. Nipa. We need 6 days. 10 commandment. Olma is 40 days and 40 nights. Wow. 40 days. 40 days. 40 nights. And 40 nights. For the 10 commandment. Wow. Se mi show them meka. Meka se 10 commandment kura ho hyehye no. Dinche was so ni asase. Yes. Se me boa Bible ni ma no Luke. Luke 16. chapter 16 verse 17. Verse 17. Eyemre. Or say it is easy. Se osu ni asase betwam. It is easy. Emre. Se oso ni asase ni 6 days boy. Ebetwam. Sinin say. Emra no sin sane kitwa bia ni so 40 days tro ye. Ebeto. Ba ko be fu mato. Etiko emra nsem du betwam dia nko so ni asase mu nye dai. Entwam. Ti no use word bi sa wonti sa asem na say alfo sa asem me no ka asem. O say oso ni asase betwam masem de. Entwam da. Asem ni ti ne fa ne mra nsem. Yes. Ana wu yi nsem na to nchen. Wu yi nsem na to nchen. Mra nsem du. Yeah. And one family na so to nim. O say 6 days dia no. We betwam dia nka. Emre sa osu ni asase betwam. It is easy. Emre. Se osuru we ni asase we betwam. Since emra no sin san. Emra nsem du we. Ba be fi ato. Single one be free den. Ato. Single one, me na me show quotation no. Ni printing press. Single one be free ato. Luke chapter 16 verse 17. Matthew 24:35. Who can Matthew 24:35 tie ba? Osu ni asase betwam. Osu ni asase we betwam akọ. Na me nsam de. Osu ni asase we betwam. Na me nsam de. Ɛrentwam da. Ntwam da. Etu kasa na mra na be pia nsam. Ukasa jai oni sakra wa dwen wan sakra wa den ho. Adwen sakire nyina gyina se nipa emfiri boni a yabobɔ diri ho. Yes. Odofo ye kato bi sakra na dwa omfiri boni a yabobɔ diri ho. No be yo otini. Odofo bi ni Kristo ni tie preach na apostle kwa do preach na wate. Na nyem nko na mo pa heaven akọ. Mo ma heaven aye fododo. Adan. Mo have do. Adan. So for mama preaching adokodoko sama say mama heaven I so easy. I so simple. So for the journey prophesy praise God. As I'm standing here this evening, I want to preach. I want to preach something today. Today is awful day. Today is miracle day. My dear sister, I'm Reverend John Manson. Let me give you one testimony. When I'm coming from my house, I took my vehicle. I drove from Kaswa. In the name of Jesus, I paused my tithe at the roadside. In the name of Jesus, I drove gradually to the bush. Where am I, Sam? Where am I, Sam? Who can't question them? I'm going to recognize. Yanya day, kopeto inka no mefa. Metu nko. So I bust my tire at the roadside. In the name of Jesus, I drove gradually to the bush. Say ya. No, that's what for general members. We walk out here. One theory. This was it. May praise God. It's about 3 months ago. Yes. I came from Brazil, from the Bible school. Oh, yes. Say yeah. Let me give you one testimony. No, me give on one dance here. John said when you believe Jesus Christ, finish. Can I only finish? Can I only finish? Nobody check them and say, "Good them, buana mubuam." You might check them and you clean your entire body about assassin. I'm not where you cry me. Then just I'm where I deal with me so. Me say we fear on our to one. What did this na win him? Yes. I was so. Debbie. What this so? What is so? Wokutu woni bi order. Etu say one atom na we. One am na we. Edawma obi asabre wo so mbosom. And yes wo mfiri ho. Na just we what me diso. What diso. We obu am yenu we diso. Ntaka 8. Amanyama ye. Moses niapenyi agigi wo man na som ka. Say jamabua bi achi Moses. Was for 40 days and 40 nights. No, did you man some car? 32:19 Exodus 32:19. Was it? Eba say Moses ben slaman no. 32:19 just say Moses. Nia penyi Aaron.
wajiji o man so ka dia yo honi eto yo honi wie no status o mo gro sika na ntwe ba Mose ni ho ye beso sika na ntwe ba Mose ni ho ye beso sika na ntwe ba Mose ni ho ye beso sa Mose si ban emra nya kenkan kire ndada eto ni dia wo mla nu eto du na odu bi pona se woni fo hwese nkrofo no wodan won omo kutu o woni pona na se ni di ba wasa no man pe ni ro okra na edi kan nkrofo edi kan dey omo condemn ne bu fuyi eto oto abo pa woni nsem ne gui oye se kwodi die gina kwodi esini bra panyina so ntire mu agade awapi ho obuni jo se Moses na koko ha na pa o ma se ebo be panase eti ebo ta na edi Yakupon adi tumi wo mo e jesa na obi adi obi e balance wow wabubu ma ye mi sasa de ti Yakupon bu anfu Moses ohun se Yakupon Moses Yakupon hu se Moses back no yes jina na fa ohun so wa na fa ni bo pomla no ba no so mu di kwasa se ntino to yi ni Yakupon kum ni papa ife wo no ka che Moses so for be great preach why CD bia ba say Moses tom na twen dana na mra nsem du ye dey etwem hwe de ono so kire we wati asori okokum church members we lo di church members na buti patrol ko tip wo maguje bari we achi o ko tip wo maguje wa de ka jo so ehwe wona na mra nsem du twem hwe mami nkotu bible nche so Yakopon sa ye biom Exodus chapter 34 Exodus 34 read the Bible verse 1 wo yo abopono foforo oso aye dey wo ye abopono foforo o ye abopono foforo e bade ka kire Moses say Yakopon ka kire Moses say sini abopono mienu sa kane de no enie ko na min tire kane apono a obubo ye no ho nsem wo so tire asem ni se ngusu beti Moses san ko back another 40 days and 40 nights Moses why are you on kwan why fasting 40 days ahodo mienu yeah Moses na o de kom ne ko ni nyina o de kom na abetrase edidi ame ahye wafu abe condemn we edidi ahye wafu abe condemn we wo di just urade hu yemobo wo de kasa na me nko wase wo de didi gu wafuru so saa na kekan kwasa sem bia wo pesa siesie wo si anopa no meja emfa dokodoko sem me condemn 10 commandment mamo ko edi siesie wo si anopa ka amro besi tie bi pa ka we munya o innocent we munya na ka mo fantratra wona esem na nsem du atwa mu no mo semra no e wo ho a eye pa na because e oba ko fu obi asabe onu mu no dwen ho urade mi akomam kasa na me nko edi siesie wo si anopa eti Yakopon ka che mo siesie wo si anopa na fu brasi na bepo so na fu brasi na bepo na begina ho na mi tire kania pon a wo boy no nsem kania pon na wo boy no so nsem ne sanya dai emma Moses be ko Yakopon man say Moses me catch your play o we wudni me na sa to twira me fa ho nchaw eti uba no kope adaka e fa ne ku adaka na mpachaw ye apamadaka bra yanko babu yanko we say Moses die ne Yakopon ka so onye yanko we ye kwa kohwe de bi Deuteronomy chapter 10 verses 10 verse number 1 hwe babu na sabre no Yakopon ka kire me say Yakopon ka kire Moses say siabo apru mienu se kane dia what the fruit ba me nchen no na ye dia daka na ye dai dia daka eni me a practical preacher ochirim enti eni ye dia daka na metre kane apru abu so nsem so na metre kane ebo no so nsem na agusu ama biom na fa si adaka dim na fa be sie dai adaka no fa be sie dai adaka fa be sie dai adaka no eti mpachom bisa akwahye oba be sie mo de na me dem bai oba wutie me ne e pacha o trunk ewo wo dem mpacha I has a sound to magu negum there be o so won to my papa bi de wa bokat enu na di trunk mo ya good trunk no oh very good it just say enyama na udi kogu trunk mu esomo yes potomanto sana me kan tete de bia ba wo de na be kai pa enyama gumu no me sra enyama na kenchansi ntontro wa negum ade a ensombo yemfa nkoto potomanto mu de bi ade ensombo yemfa nto trunk mu de bi eti de ba ye Yakopon person wa chos ade we ye precious ade bia eso dan eso ne mfaso eti Moses mfa be sie hifa adaka nu eti mi ye oku adaka Moses so one pen was nto ankofa wawa okopa dua ye ya trantanta ye nimko dua edua de papa abu bi mfa na no nka ko ba bu nimam ko
mi oku adaka ana oyi eku adaka mesi aboa prum yenu ana osene aboa prum yenu se kane de no se de tie pepepepe na mefuro be pa no ana ofuro be po no aboa prum yenu kra mesam no kita the 2 tablet no no otwra apro no so ana onyankopon sane be twra apro no so se kane ntwra ye no se kane ntwro ye ensem dua awrade firi ojani e ka che bo be pa no so e ka che be po no so no the same no san o man twro gu so man eti me dane mo sane firi be pa no eti Moses firi be po no so ba no dane no ba no kita the 2 tablet no me di aboa prum be si adaka ba no di aboa prum no 10 commandment no e be si adaka bi no si adaka no ye dey you na hosted ye awrade shame no adofo no ahwefo mo hwa apostle AGYEMANG ene AGYEMANG me di too much ram eni na Moses beto apamada ka ne mo etitie o de abeto emu awo ho edamu said ye awrade shame no said the almighty living God Yahweh ehye no no Yehovah Yahweh o de na nsem du no Moses ya beto adaka no eti apamada ka no won fa so chen e first nsem du no won fa so chen apamada ka yes yeah they are not protecting mrano we or the protecting law no yeah or the protecting enti enu nti ne ya apamada ka yeah ana dem apamada ka iso so wosim na nsem du atwam misu kokotu bible a kire say apamada ka ni si heaven it says si heaven what there ene mo adwenye sharp and there no 10 commandment no salvation maybe say akoko nkrofo be fa kwa Yesu tiem eli lama sabatani entumada ni mutiye no opa kwa kire me bia apamada ka ne koto e wanyefa asuafo no obi eni me bia John kuto ne wade bi nani o the book of Revelation 11 verse 19 wo hunu onyankopon so o se hini onyankopon so da e wo soro koso e na me hunu napam adaka John se ohun napam dan adaka ohun napam adaka e wo soro dan ni wona soro fie sesio napam adaka na ha na chiro the book of Revelation I say I check wakoma what check wakoma na mo nte bible as di mama nyama jebo nsam hallelujah amen etieni da pamada kan etimedi atum all right am na some do abeta pamada kan ye nto ancheche no so Moses die no otworo ye no Moses ni o man na mo no ono so tworo ni de otworo ye no Moses hye mra basa o man no a omudi Moses achi na so odi nti etu stage bi no na Nyankopon pese Moses ho an ti Moses hye mra basa emra o hye ye be kotu bi a kire wo ye be yi nyina wa nwo ebi wo wem Moses ne ka so Nyankopon wa de boni bi otu si a to si ofa cressing gallon fa cressing gallon ogu headings good headings okaw kano otin tino samra we na Moses nkuan ne edi oman no asam eno hye bana be ma no hwan den aha no etu bana so se Moses obi abome a o se kokko ni bi as first nine ko betu adu achi akosiesie eti hwan ye benya ani ensi ani anem any 10 commandment we debi esi ensi esi anem any 10 commandment we obuo ensi obuo anem any 10 commandment debi eti ni nyina wo homa wem eti me kam wanya won ti asese ye wo moral law that is the 10 commandment the law written by God himself and ye what ceremonial laws the law written by Moses the Moses di otro eni suni Moses a twani mra be dra paso o dra paso pe eno se fin de ko nuan ma me ni mo hia me ka che mu play they say me need time me be di obi asem o bibo wa eden boni bi otu sia to ne se yan ta babu ne we ani sie ni anam yan kwa Leviticus 24 kwa verse 17 so obi kum ni pa biara Moses di mraba o se so obi kum ni pa biara kum ne yen kum no mum kum ni sha nan odi time de oku efie aboa no wa be ubekwa odi ababa bo obi aboa da bo be o si na namu wa odi ababa bo obi aboa na obewu no aponche na de bo na ababa na aponche sha nan okra namu me patcho bisa akwahye we wuti what 10 commandment ni debi okra esi okra namu de o plan nyonko no o plan nyonko a se de o yo no se de o yo no sa na yan chiwo to ne nya the same thing wuti we bi what 10 commandment debi na de kwa na mama niam funtum sa no a obuasi obua na obi bu nsam a mo nkyele mo mbuni na mi nsam no speech anan ani esi ani obi tu ani atu na ni sha anan
What was a quotation about me to see a 26 nine? Said you will be proud. Said you will be probing the same side. When you the same thing, or boo, Cocomotim, Cocomotim. Go back to be a fiabuan. Also, a name, Munsisa, upon Chinanam, you are on the pebble. Who's so community pebia, A community when your death penalty. A temo clone and a homo. What was Samra way? What is that Samra way? Still quiet, man. And I got a court to judge him for the good. And Yemen has well like a crowd. Yes. When you man catch your play. What Jim Lam also? Yes. One Mamma Jim Lam also miss some at your phone area for. Miss Sewatum for you was say. Oh, man, on Congo with some already paid you. Amen. Ready? Moses truly the other way. You know the question. Okay. If a young call. Deuteronomy chapter 31 verse 24. I said, Moses the Emrano shall live with one son. Me patron you portray the audition one sir. Audition Moses. You portray the audition one sir. Moses sir. And Moses the better apomada kan me atum. Moses so dia no train on so the other. Audition live with one son. Na before na e ya apomada so apomada kan no. Yeah. And Moses the show man sir. Enti Moses trans sami nyina. Moses so hallelujah. Amen. Moses so tra ni nsam nyina. Ahye homa no mu wie kra. And so the ni share homa no de san kwa kan homa ba ko na no. And Moses share live before. And Moses share live before na e ya eso apomada kan sir. Kan say. Mo amuso apomada kan. Emra homa yi. Mi so mi mra homa mi so ma twiro ni. Momfa ntu Awurade mu Nyankopɔn apamada ka no ho. Momfa nhyɛ adaka ne fa. Momfa nhyɛ. Ɛho. Hallelujah. Amen. Ɔdɔ 48. Ɛmara nsɛm du ne da apamada ka ne dan emu. Yes. Ɛna Moses yɛ ne hyɛ adaka ne dan ɛho. Eti wayi yɛ fa no apam adaka. Eti yɛ wɔ apam no mu deɛ. Ɛna yɛ wɔ apam no ho deɛ. Eti mu ntie ha yie na ma dwen nyɛ sharp. Yes. Ɛnyɛ apam no mu deɛ na aguo. Dabi. Ɛnyɛ apam no mu deɛ no na ɛwɔ ho asam. Dabi. Apam no ho deɛ no ɛho asam. Yeah. Eti ye ko Bible no mu yie na ntiase timi aba. Moses die na hye apam no ho. Nyankopɔ die na da apam no mu. Yes. wani mra ho so mesofo bi nyejew eti mra nsem du da pamada ka nimu ana Moses die no tro ene so cha pamada ka ne nkyɛn eti esi yenya de hye nkyɛn ade adamu efei na agro ne ba efei yenya apam no mu eni apam no ebra na ahodo mu the law written by God and the law written by Moses emu dia won na Yesu bewuo wo be ye free ho and na se so for fe ni wie ma cho se mra nya baako emna gua ahodo bebre etimi nkotu quotation ni bi ye wo kwata ho mra afasha ho mra konkonte banku aduane ho mra hallelujah amen woni ma me kotu acho yenko Korea 15 verse 1. Yanko 15 verse Leviticus 15:1. Leviticus 15:1. Leviticus chapter 6 verse 1. Verse number 1. Koso? E marima ahosinifi. Was it marima den? Ahosinifi 15:1. 15:1. Headline kan yanko. Was it e marima ahosinifi? Headline. Sheba bunum. Leviticus chapter 15 verse 1. 15 verse 1. Lepantamo. Was it? Was it den? Ne radi kasa kire Mose ni ase. Mun kasa nche Israel fo no. Ensi won say. Ko. Oberi me bia. 13 Leviticus 13:1. Numbers 15 verse 1. Me patcho Leviticus chapter 13:1. We are not can 15:1. Okay. 6:1. Okay. 13 verse 1 Leviticus. Number 6:1. Now we are can number 15:1. Okay. Tu ko kan nam kan wen yanko. 13 verse 1 Leviticus no. Was it kwata ho mra? Was it de be mra? Kwata ho mra. E de be mra? Kwata ho mra. Kwata ho dai. Emra. O pa kan to aso bo me mfa kwata sam me ye me beta we hu kra. Ne nche mra na wo kwata se kwata ni de na ye wo. E what ten commandment. Debi. E what ten commandment. Debi. E fe yanko 6:1. Numbers. Number 6:1. Ko. Ahutia Numbers 15 verse 1. Ko. Ahutia for ho mra. Yes. Any ten commandment. Debi. Ni nya sha. Yes. Sha dia shenchen. Yeah. Hallelujah. Amen. Na dia nyankopɔ mra no. Moses nko atwro 603 laws. 603 laws. Wow. 603. Papa no oluman tro tempe. Oluman tro tempe. We count na 613 laws. 603 laws. And them 102. Eye dey mojahwie wo nko law. Afodie humra. Dam ko me se bi ba. Anka me chechom na wodo no nyina 613. Me chew ni nyina. Na me body statement ni ba. Time 6:1. Numbers. Okay. 6:1. Was it ahutia for humra? Who you are not can Deuteronomy 22 verse 1. Okay. Deuteronomy 22. Verse number 1. Was it emra hoduo bi? Emra hoduo bi. Where you are can emra den hoduo bi.
Emra hoduo bi. Yes. Emra hoduo bi. Uwia no kan Deuteronomy 16 verse 1. Deuteronomy 16 verse 1. Kaso. Afashe hoduo ho. Afashe hoduo den. Emra. Eti mra ya bebere o. Yes. Metimi kotu that is how mra ma. Number 51. So for who see Yesu abewu ni Yesu yi mra fi o mra dan. And Yesu abeyi free one. What the kika be kontema and the congregation 10 commandments. What the problem baba? What the follow way ya. Baba church members. Yeah, ko babu nu. Aduane afode ho mra. 21 verse 1. 21 verse 1. Was ewudie so. Ewudie japade. Ehumra. And where your friend the emransam we do. So for tiaye. Emra do so papa. Deuteronomy 21. Deuteronomy 20 verse 1. Osatu ho mra. Wasa ye ko wo ehun loss. Ye wo de oba so anya ma ono anko. So ammunitions. So no so ammunitions. Ono ntutu. Baby. Opa we kwa kan Deuteronomy chapter 14. Okay. Verse 22. 14 verse 22. 14 22. And to so do humra. Wow, hadie and to so do wo dan. Emra. Hadie edu a na so fo no akofa. Enie. Akwa. No man kofa no. Yes. Awon si kasa mu ntimu pe. And Yesu ntimi enwu enye mfiri ho. Wọ́n sì mọ̀ nkasa mo contradict mo. Wọ́n sì mọ̀ mo contradict mo. Yes. And to do so do mrade Yesu enye mfiri. And you go for your bad. Papa. Mo ya bad papa. Hey. Munya ni homi do. Munya ni answer ye me say munya ni homi do. Oh yes. Hey, wa question question da bia jadu so do to. Yes. Men to so do masophobia mo fa bla. Yes. Tia. Ya ni simra ni yaduma. Eti ye ni jadu so do. Yeah, so for the timid so do. Wa ma ni homi da wa how? Papa. So do 10 command or do so do. Tight. No one timi am when ni sabata wa how? Yes. We do nya papa. Sister mo di mra wo so. Yes. That is the pastor. Who did tight? And you ni homeda. Yes. So what be you tight you ni homeda? Ready for the sankan? Amen. Tight di waje. Ba homeda di atwam. Ajanko for bad. Oba di for the sankan. Ya wu mra na hye adaka ne nchen. Mo se di ya kwahye ho. O se monyi mra nsem, monyi mra homen. Na mo mfa hye adaka no. Na ni adanse ese ono nso otwuro obi. Kwaku ka hoye mam yam. Yes. 31 no. Verse 24 no. What say? Na Moses trensem ehye humam. O se na Moses trensem no ehye humam. Ehye humam. Na o hyele wifo a wo so Awurade apamada kan say. No hyele wifo so Awurade apamada kan say. Mumfa mra humayi. Ento Awurade munyankopon apamada kan no ho. Ento Awurade apamada kan. Na entina ho ndi mo adanse. Ye say me Moses ba me me. My dan. Me trobi. Ono so atwuro bi o. Moses so atwuro bi. Ehye da kan nchen. Enyi nyankopon de no. Adam. Moses de no ehye nchen. Okay, dem ba ko ha. If yan kan say me yanko. 1 Kings 8 verse 9. Bibiara ni adaka ni. Ade abo prum yenu a. Hallelujah. Amen. Na se kabizi adinda. Ye be ka de we. Enti ase adwuma kese pa. Hallelujah. Amen. Asam ni mu odu. Papa. Asam ni mu odu. Yes. Asam ni mu odu. Pa. Ose dai. Ose. Yanko. Bibiara ni adaka ni. Ose bibia ni dai. Ni adaka ni. Bibia ni. Adaka we. Obechirem. O chirem pa. Bibia ni dai. Ni adaka ni. Ade abo prum yenu a. Moses di gum. And ye di Aaron poma so ye dai. Ekoto. That's it. Amen. And you. Nencha no. And Moses on pen once on fani jan kotum because the dem ni we nya dai anya pe we Yesu ba be we ye fi ho ba Yesu ba be we obeyi we fi ho we enye nya no be ye fi ho we na gay wom yeah any 10 commandment there be gay sha ehye ho ehye de ehye nchen ti no asem wo ho asem na wo ho nche se obeyi ni nyina fi ho obeyi mu dan adwuma munti ayi ti Moses je no cho nchen kwa enye ni nyina na enya adwuma there be
wuni ma me ka che Moses die no eno ya twehye se memfo bi won wuram ufa na yemusuo eni 10 commandment ni etiti aye ti de hyenchen wa ha no ebi ye adwuma eti Yesu wo no so mfaso de ne ye be ye firim wo de hyenchen ni na de wo mu no de aka no o de abeka we won ye di so de anante wuni ma me ka kire wo mate wuni ma me ka kire wo ti so ka so bi ye gay a onya gay no a gay no eni 10 commandment ni ehye ha ewa no se mania oba bia be me bia ne yonko be ma na ewa eti asofo na mu preach no mo man ka se ma contradict mo ho bebre mo se 10 commandment ni adwuma Yesu abewu amamo no kamu ni right class kamu mo be kan nsem wa mo kan sanche kire mo sanche kire mo what kind of sofo bi ekotu na Bible ka se de oyonko sa ho ya New Testament who ka se New Testament be ka de oyonko sa ho ma me kan di tom number center oyonko the Psalm 21 verse 22 verse 1 na me kan just say the kan quote do yonko our Old Testament pass Yesu ye den oba I mean go to 22 verse 1 22 verse 1 economy what's oyonko do oso oyonko do ehumra e dey Yesu na di do yonko baaye do yonko oyonko do ho da na ya sha do yonko do humra to awurade mi akomam onfa nti asem bra onfa ne san kan onwo ni so ntaw je bi ye ya hu de hyenchen de adam ese ye be ko Bible no ni ahwe de eho wasem etimi ani kan de adam no first 10 commandment me di si anam de si me de part 1 si abe to aso part 2 me mofu ani nyina etieni ye ko first commandment ye hwe se asem wo we hu a and obi di we obi ntimi ni so yinti Yesu me yi free ho ye hwe se asem wo ho a ye nko number 1 Exodus 21 okay 20 verse 1 ye te awurade asem ose me nkasa ose meni awurade nyankopon na kasa no yewa enye nyame foforo nka me ho ye janom the creator awurade papa na kasa no ose me nyame foforo nye dey enka me ho me hunti we ye dia yes number 1 who di su dia dey e dia man no eti we ye mra that president yes minister yes vice president yes IGP yes assemblyman yes ohene yes osofo yes prophet evangelist emre down ni nyankopon tem ni yeah so won kwai nyankopon nya dan enka ne ho to se me e emre down ni ntem wenye oni nipa dabi we down ni the creator ni ntem to we emre that the creator and the creature ntem the creator and the creature onipa ni nyankopon abode ene obo ade mo ntem mra edika ni ti nyankopon so respect na onye nyankopon ka no dabi da so for control the Bible atoso no good it no 10 commandment ya we mo nyakoto adu dia isumai eye gutuo na moto atize ana dawo no o hwe TV ni so bo se the screen so eti yanko we ya eti ya tro God ho no God no just we onyankopon ko adia enye ohoni biara nkoto won de to so mienu ma enye ohoni biara ensini ohoni biara nkoto no yes and so ye emre da president the vice IGP soldier man assemblyman minister MP prophet osofo and asofo maame church member ayen azan we pusher edamontem yes kwa kwata bia akoso mbosomo a ana pacha watu nyankopon mra woni ne wo grudge ubetia hia unye ntia wonipa o why tia the creator direct yanko ema awurade nyankopon din kwa de toso mbiansa na mmoni din dan kwa emfadi din nya rough an se meche de preach we kwa what dey so won kwa keke osofu e hani asofu duma na duma kase ba wo bonya mi din wo kwa benso busum bi din ufie nkomya din wabone kwa ana abonya nkupo din wo and who ha church members no nkupo din ya mfanya duma kwa wo baby fire no nukurom fanya wazem uboni din wo nukurom ana aboni din wazem uboni din wo nukurom ana aboni din wazem Allah walai as one afire sanko yakub ayuba ubonya mi din wa na dia ye dan udi abokro no wallahi nyana mfire as one afire aboni din dia control wallahi bani as we are obi nsa ho kwan so de nu botom osi we pra you nsa osi me pra di jobe kan wa jina di se be do nyame me do nyame nyam fire ma do nyame
Hallelujah. Amen. Wait, at the home of the pa, I don't know your for. Yeah. So, but show we minister. Ubonya mi din na de yu omanisika ubonya mi din na de ayedan ye didi asempa ye mfa ni asembone Debi. hallelujah Amen. yanko Kai homeda na ye ko. kai ne homeda remember the Sabbath day and keep it Holy. present Hey. minister tie haye Yes. when in the dia dance say obi na bo wi ase anyway Ghana mu wo mu day 6 March and it is Ghana nya independence 6 March bi e ko march na dia dance say 1957 6 March na Ghana nya fa hudi ma yi da so Nyankopɔ do oni da odi bo wi ase sa na mpasa mo kyerɛ kase on ono oni kase oni obi a woka bi ama no it no say your judgment day there is accountability atemu yes we ebe judge na me say no 10 commandment no salvation titia nchire mo ni asem ya me kan 1 2 3 4 obi tie me na we di 4 we so na so for be sign we homida no nko say homida we di edin omu di ni sira so asto be di ni fie edia so sira so mra ana so fie mra anda na mama wi ase ye basasa sira so to mana efie wan to mana Debi. Samaba Debi. me say teachers emu do na wa na we me si me na otwe bienu asem ese to mana fie wan to mana Debi. Awani mi akumam. Amen. Omanti asiamra. Amen. One funny senkan. Amen. Ka homeda remember the Sabbath day and keep it holy. When me in one want me person be come to the test. Debi. Amen. Amen. Na so fobia kwaka won ka okra ne yemi nka se mi je woni ufie aboa wona mu wa ka sa ko teche. Kai homeda na ye kronkron. Ka homeda na dan. Ye kronkron. Ye kronkron. Ene siri adwuma. 6 days. Ana fa yad ma ha Nyankopon se si edi so anka be boy pa. Ye wadie nyina. Anka Sunday kwadwuma, Monday kwadwuma, Tuesday kwadwuma, Wednesday kwadwuma, Thursday kwadwuma, Friday kwadwuma, Saturday ni ye nyina ko shia sorry. They say working days ni ye dey church days. Yeah. Working days so for the shema no padonsia. Yes. Shema no padonsia. Yes. Betra megam. Kai. O how say dey tebia. Ma mi oye oton ne ma wo kan shi. We just store no. Akofa ga bi fi akura betra store na. Ga no say wunim nyansa menim nyansa. Etu uko my friend say prayer camp. Monday oko prayer camp. Tuesday oko prayer camp. Also when you go Jimmy for me so one transport na. Also ko susu ra no. No mark susu 20 Ghana a day. Yes. O makija madam. No mark 20 cedis a day. Madam. Awu Jimmy. Then na so nyansa. So we kwa prayer camp. Etu uti prayer camp. Ana usika na aso ko pa bi o prayer camp aba na adwuma kwa so. Obi anko prayer camp. Etu oti mark wan kasa sika nim 20 Ghana a day. Financial yard man mo di church service. What the church service? Fire wadie nyina. Yem fire yard nyina. Ede to so. And was it that to 7 no? Eye homeda. Aya homeda. Mawrade Nyankopon. What we say we what you say wan dia? Eni dia. Enye nipa dia. So for nada nipa no. Ni nipa dia. So for me na say so for biatem and na homeda ne kra no. Ye de try ye van kwa ba bia. Sesen. Wan ka just ye van homeda kwa ba bia. Ye di homeda ye to homeda na yo. Yes. Mu ma cheche bu ma ye yo. Mu ma cheche mu nye ma jiso na ma cheche ma ye yo. Ye di ye ti ase o ti mbeti ase chale. Na mo so pese wo suan kwa na Nyankopon fra wo be mu dia obeti ase. Oh yes. But obi suan wasa. Tia ne pa. Hallelujah. Amen. Yeah, ye di ade ye ti ade ase. Papa. When the can just home da no be so for be chirem home da ne ase che se home nada. Ka di o chire. Free mo asem say. Wo fremu asem say. Fabrication. Wo fabricate home nada ti ye de home da. When the can just say de home da Leviticus chapter 23 verse number 3. Leviticus chapter 23. When the can just say de home da. 3 no say. Was it that? Was it home da? Was it home da? Nense na wonwa adwuma. Nense ni obanya adwuma. Ya to sonson. Ya to sonson. Eye humie mo home da. Eye humie mo home da. Won hia kronkron. Ye hia wa hifa. Hia kronkron. Fe no ka che o se fakoda. Hia kronkron. Why you no just fakoda so for? Oh, flo. Azan. Who confuse check members no? Eh wa you say wa biam ma wo boa. Who confuse won? Oh yes. Ja. If no see that fa home na da we. Now me da kranka wo di home da. Say dey da ka wo dey da. Say na say ka so afom na. Ya tro wen. Oba dem na life. What you fit show that hia kronkron. Yes.
we are not come as much 20 no. I want come. Why? Eye hume no odi atinye no do open negative from negative person negative in the bama. Yes. Hum me da de be urade. Me wadi Nyankopon. Me urade Nyankopon. Enye dwuma biara. Me nya dan. Adwuma biara. Me nya dwuma biara. Wono ba bani. Obaba. Ah me pa chaw. Osi yemfa nko hia hia kronkron. Enti me ko hia kronkron no. Osi ma me nya dwuma biara wo. Enti adwuma biara me wo me ye fitani me ko tutu gia boss nya dan. Me wadwuma na me wasore. Na me wasore ya me ko tutu gia boss ayi dan. Osi woni obaba ni. Obaba. Wakua. Wafuna. Omwa. Wuni omunya na ekwa asore. Ene ho fia pu. Enti omwa na wo fia pu no mwa na wo fie no. Mwa no mo kwa bontre. Adenti na sa asem we o se omwa. No se ade na mo ko mo da na mo nwan ene number bi. Sa tam no ni za fon tesere so. E na o ka sa asem na che. Eti se wo ja wo nwan no a ombe tane akọ. Enyan ye enti de fe mo nwan hwefo. Bi na hwe o. Eti wo dwan hwefo no wo ti aso de mo. Wo be de no akọ hwe wo nwan. Eti se wo kan mo gubuom. Very simple. Say be na enyan nko baby. Where ya dia tu di hanko aba ka che say enti mo kwa so me na mo nyan no mo ye den. O mo ye den. Ya sawo. Where teachings? Where njache? Enti na tatam no bi enyan nko baby a na mo call me dan mo dwai wo hi. Mi ni bi. Ye ni nwan. Na wa won ko konso. No so for that and na unim akokọ kra bia wo ma de na hu akokọ bia be so ba ku na wan na si bo ba ku bi na wan na si bo ba wan na si bo ba no katamani ni bone sa no Nancy Nyankopon di oso yesa watchlem Nancy watchle the reason why Nancy Nyankopon di oso ni asase epuni di omu nyina ano ni apuni di omu nyina ohumi da to sunsun ano homi da to sunsun enti na Awurade Nyankopon shira homi da enti na Nyankopon ya dai o shira homi da brother this no papa chow I'm telling you 7 days no hallelujah amen homi da no extraordinary wa shira no uni ma ka kira ano ya ne kronkron ano sa ye da no kronkron Adana di kwesi why na konkron ma why na konkron ma adna Ghana for nyina match 6 match na dey also match 7th match why na yi 7th match ma why na yi ma wan kasa do pe krobi se wukuda ye nkwafuom aya kwa yimfe kwa kacha na nasa nana me de me kwafuom wukuda na ya wada me de ba ya wada he sie siwani so ahimfie wa siwani su timransam wadunu eni me kan baba wo de kan kwa nyango what was one o se dey the way janu if 1 2 3 4 no we ye mra Nyankopon eda oni onipa ntem eda oni onipa ntem mra eda oni onipa ntem ntwe mi di so no ene me ye homedani me yire homedani me ma ye homedafo Awurade so na me so ma twa akra bebre so papa amama di homeda orofo we ye ni so ama president debi ye ni so ama ye kuro mu hin debi emra me ni so ama me papa ba fo kwabra sei debi me ni so ama me papa kwabra sei o debi mi di so ma me Nyankopon the creator yes boade bisko mi nim se me konanim da ache na me pese odi bibi ba hwem ya mi nya dan anu yie tie mi yie wa me kotu ache wa se ho me de ba kodi ni heaven na wo se unini wa ha ba da kodi bi ho unko aka se many akoma but you are choosing no can any selection oba ko be use our word no any selection oba ko be ka say way I justify the enya yebo no yes ya bo justify udi mu a o dia for yi ne blaster it 1 2 3 4 I am mra eda onipa ene Nyankopon tem so for me kirem ye me nche da misinterpreting church members oba ha wey any nipa mra di kan no opa me nko to Ephesians nchira yes Ephesians chapter 6 verse 1 Emma was mamu ntie ma wofu asa ewu awuradim na yei na tene na yei ni ade tene di wagya ne wunani na wai yei ni mmara asem a edi kan ade ti wo yusu mmara asem edi kan nipa fam die no di edi kan no o no kra on tiase quotation we no be that tiase we nipa fam 1 2 3 4 5 6 no yeah when ni edi kan di wagya ne wunani respect to papa eno maame osofo na ha church member no church member so obi na akas bibi agu aso ya brainwash hwenie ana wa nto trim wa nye nsom kintin fa ni akinye hu na mfa so obi no nyesa ba ya temu ama wo because until many people bebre won so we Nyankopon pese mani ba mo so one day I will preach me tell Nyankopon she dey pian kwa so we no no dey say we ni be ba ho so wa fom
na agye fom so tum it won't work from one was there be matum bra bi na onni hunu idi a enyo be fa so we anim sa wow also fo ntimi chechem na check me mesne bre oba how cause one ma check me bi transfer mu bre ma de nanam but woman ni hunu Nyankopɔn hyɛ no follow ya aka bia sa how no nam no ko onko trem sa oba de mfa ne sen amen when ni mransam we di kan a bo hyɛ de nipa ni die ni we ene di kan wa respect o ma me no papa ene ya da wonipa ene nipa ntam eni ewu ubetuma ko di Nyankopɔn awu dabi unia na o se hwɛ ni enu amfa se kan wo no ensamade ewu die enti eni edam eda wonipa ene wonipa ntam men sa wade eni utimi kwachi Nyankopɔn yere mfa no dabi now bo tu ache mokro no kapra da bi twesi mitrim kwa ache timi kwachi Nyankopɔn yere so oni bi kropo timi kwachi no timi fa nipa unia nipa Nyankopɔn se hwɛ no wankwachi obi yere amfa no oba ye no wade no onye yere emadan mokro no ubetuma ko wi Nyankopɔn dabi unia wotene tia na se hwɛ no wa mo no kro no 8 eni onyanko na sikuru mu 9 eni intro adanse kurum emo eni mu onyanko fie 10 emo eni mu onyanko fie wow emran sam dinu mawi o odofo ensam ye kenkan ye ehi fapa na enye ntie sese Yesu bewu no yi we firi ho asem question ni asem ye kenkan ye die pa na wo mu a enye etie sese Yesu ba bewu no be yi we firi ho ete se ba ne sa dia na wunya hu Yesu wo no bewu yi na so mfaso woni ma de ku di potinti obe eden obewu yi ti so fo bi na atwe aduasi wo se obewu amamra bo ho man ma kokotu acheche me ko ho na kire mo adwe me ba ho pe but me put statement we say be obetia sie yie no hu mra ko a ye yi we free ase enye wo ya 10 commandment we a band of president a band of vice president a band of soldier man a band of policeman a band of him a band of osofo a band of azan a band of we pusher a band of obia if you don't know I may catch you playing ti so bia no so semra na is talking about this bia so nsini we from bia na ade ba kwa mu say Nyankopɔn de 1 2 3 4 we oni hu policeman anya mo police station dabi so say e osoro asam asem won wo bia wakwa ebosu a ya chena tumda aje se bosu no okonfo no kokum nipa we kodi ewu ase e be che konfo no na mo se wase se de bosu mu no ye ewiase enkuntia no woni ma me ka chero na mo je se odi ewu na je se nipa fam 1 2 3 4 5 6 ne de o man bia age ye den o man bia ye den agitum o fo so fo de da mo chire no 1 2 3 4 5 6 o man bia agitum a anything obi ti police station upa kwadi di panyi bi atam no panko upa kwadi ewu se Ghana mra no kra no ewi ase mra no kra ponu eye sis we ni kra no ya se da pensen mu ma ya me wasa ya tele se we kill we that shall not kill we that shall not kill we ye wo mu attempted to kill and when you babu but eno eye police station ye bet ma boss suspect yes can na ba wo wo kwa wo se wo ade chiwa na nyamia o timi report me achew yes na de ho akwahye ne nsa timi report man pa me mesra why na any brain sa ya say any brain soja any ya di bia bebata attempted to kill yeah ya was suspect wa suspect obi hwe ade timi yira wo fie na we keke ya timi agina say abeche fio nyina dom ko ya ko tutuma no we aye tuma keke went to obi dam went to obi dam yes went to obi dam yes went to obi dam and when him radio obi eni timi bradia mani timi ka sem bi tu nipa no so obi eni timi bradia mo timi kodi nipa na wu ti eni bre we etimi di owu eni wudi eba eni bre we timi di krono ye den eba krono we wani bradia betimi be wia it 1 2 3 4 5 6 no o man bia agitu me o man bia constitution yes but 1 2 3 4 ne almighty God ya we dia no the creator ne dia no eni o man bia constitution no agi Israel nkwa na akọ man mu a o mo di we ewuro o man nyina agi sabat ye den atum o man nyina se okoye boso mo ha na ye chew se we ya be hawo Ghana mo friend Christian country da bia ni ajo jata no da dua so somebody confirm bia sam ese someone esa confirm nyina ba Facebook akonfo nyina ba Facebook digital share
Konfo use laptop. Konfo use computer. Oni nananom chat. Oni nananom chat. Yes. Digital world. Sure. Konfo. WhatsApp nananom. 10 commandment. No 10 commandment, no salvation. Sometimes you go pon again 10 commandment no. Oh, yes. Can you go? Yes. Verse 18. Verse 18. Amani slow. Also amani slow. No amani nyina hu apana. Nyankopon bom na ndi. Me ni awurade nyankopon. Enyinam. Me nyamfo from come home. Ankuto woni bia. Amomi di nkwa. Kai me homeda na ene kronkron. Diwaja no nani. Eniawu. Mokrono nsawade. Enia dansi krumu. Mwani mre wonyonko ade. Mra ba ku bia ba se de na di akire. Apana. Enyinam. Papa. Kontrobento ni. Na to beto soro. Ayidi bate papa. Emi profi wisi. Papa. Na be pastor tifu dai. Wusie. Omani hunu sa. Ohobopo. No bia pe baby. Oba kwagire chichi. No bia te baby di. Ka kire mo sesa. Why no man say Nyankopon ken camera ni wie wiase ewiem ye di pe. No man ato ho free bonu. Ka kire mo se. Moses. Wona oni ye kasa. Woni yesraw. Ka chi olumai no ntichiw. Na fa be kire. Woni ye kasa ye betie. Wo Moses wo ken kan ya ye betie. Emo Nyankopon ye kasa. Emo Nyankopon ken kan biomo. Yes I ye be wo fa so kan de wa prada bi dwan. Why you be kum obi one day. Ye be wu. Oh, ahana me ya. Na Moses so afro me po. Olu. O man say, yes. Chere me kan na me kan chere of na wuja kan na anya be kum one day. Deuteronomy chapter 5. Deuteronomy 5 verse 22. Moses jimra no free Nyankopon. And Moses jimra no free Nyankopon sam. Efemra na be kan nipansa. Enti na mo bi ejimi ya do pa no. Na sa kan Nyankopon da so kinkan ya. Anka me ha me we preach Sabbath. Can I remember preach 10 commandment? I beg you pan something that may come as me. I prada bi anya dai. And you bi anya dai. Wo bi po bi anya dai. Every we see. Enti ebra mo kasa kire me no. Enti Moses. E no kwasre. Yeah. No Moses bo Nyankopon man ulma say. Enti Moses kasa ebra mo kasa kire me no. Ebra na wo kasa kire no. Ewrade ti munsam no. No say ewrade ti munsam. Ene ewrade ka kire me say. Na sam ewrade twedi apokanse. Mati o man nsam a waka kire wo. O man sam o maka say wo sua kenga. Dia waka nyina no. Moses. Mayo. Waka ni ye. Maka ni ye. O sanka mo benya koma. Eti say ye. Se ni ja kenka na kanipa kenka na mo benya koma. Edi asro mi, edi mi mransam so a. Edi mi mransam so Moses. Anke be sim ni mu ni mo mayi. Aden na mi nya ma onipa ni kenkai. Oh! I'm running the dini pan someone. If Moses can you pray that be anya day? If you who the woman I day. Two. Tina do no answer ye nyame aduma na asa apet to condemn. Ono apet to di nyanko patam. Menya mransa modu na wi. Yeah. Di empa na wo we mu anya. Bibi enim. We a boy ho ban. Yes, a protect ye. Ye kaso bi ye trini ni a na che so bi okura obi say we do bi atimi ni so da bra mi so wadi so unso mboso uni hodi bi akoto bansi bi na wasere wadi we so dada wuti won fanya kopodi nya rough wadi ya rough there wow mi so bobi di otie bi sabre wadi 1 2 3 so yes me wait 1 2 3 4 wait yes na di so yes catch your play be ya homeda ni mi fanya kopodi nya rough debi mi nkoto woni bi ara debi ni nyi bibia me hwe so debi amen wait for we a way of my life. Meaning to me, Debbie, a way. Nothing can be said. Amen. Many be in any issue one would drop. Also for being near in Connie would drop. I did be shower. Will be our special room. Our special room. Meanwhile, down me high me. We took a special room. Debbie. I die. And you to be actually. You to be actually. Obi ekosi die. And this of you fast born ko si fast. No, so say on see aso die.
Ozi aso kwase de ba ye special. We ka koye shrine no. Hey, wa koye shrine no ba bi wa dem. Everybody say count. Amen. Everybody say count. Amen. Na we. Yes, nipa ntem. Nipa ntem. Eso uri Nyankopon. Waja no nani. Yeah. Respect. Umu papa no ma me no mu panyi a. No problem. Yeah. Obuni. Yes, I'm grafo kan. Obuni. Enya owudini winyi say to good so pass wa ehye. Amokro no. Oh. It wait. Obi ti so dada. Also for no we ma we nya. It Yesu mewu no yi we mfiri. Now free ben na woni pepper o we o. Nko kan say homeda no. Na homeda no ni die den. Ni die ba na den. Ati se nyan paso Sunday na. Ati se nyan paso Sunday na. Die na wom. Wa we tie me me nwura ati se me yakwa so Sunday na. Die wo ni say. Me ni be wo ma ye nyo. Na no kura no obi paso Sunday. Onu kwa ni Sunday no Sunday nu. Yeah. When you confused, no be not down. And can't you say yes, say any Saturday for being how maybe I just show you. And the minimum the come that position. Because the antithesis on Debbie. A bit as boss less wabrabo with you. Granny Fanny Sanka. Amen. Amen. No, me than don't tell me so. Amen. Amen. Young quiet for your year, meditum. Me sure say we are so adada kanum. Yes. Yam na book na shenche. Okay. Ye be yin 1-1. En yama be na wo munti ese say Yesu be yifri ho. Ye yin 1-1. Yanko hwe asem bi. I want now a friend say Leviticus 19. Verse number 19. Ko. Etifia samoro. Emra hudu obi ntim. Muni mashade so. Pepa, o se muni dan. Mashade so. Moses na ka se muni mashade so. Moses o akukudro. Obodi muni mashade so. Moses na kasa. Muni ya hwa shade ko oka wasam no. Ebe wa fie mu a eni afrafra emfuru wo ho. Me ba che we o Ten Commandment. Debbie. Every Ten Commandment. Ehye book no. Moses die nim na hye. Muni mashade so. Mama odwan obeye odwan a ponyan buo. Na pemponchi buo. Yes. Ubie nwan no a omko be tra west time aso be bie mponche. Cause one nya odwan be fra ponche. Aponche be fru odwan. Ti o say separate wom. We ni kura no we mu anka yisu e make sense. Yeah. But tie we nye Ten Commandment mu. Ko Wafuo mu so. Moses wafuo nso. Emfa ade afrafra Na so for azan pese oyiwa. O say we mu ni mra na Nyankopon dia hye Ten Commandment mu. Yesa wo abonti odi wo be yi. Enka ho eri Ten Commandment mu. Enka di oluma atwere no. Debbie. Me kire omu yi pa. Ko Wafuo. Moses wo do afu a. Emfa ade afrafra enuam. Yes, I be wanti ubetumi ade abanche ne body we afuo back, but Moses time ukwa afuo mu a eso make we use we me come banche fu banche ngwa. Yeah. Na ne ante Nyankopon ma Moses yes ade we ni say udua banche nkwa no anua bibia banche litimi nya hoden boyie ta akra so make sense. Yes. Na so me kire omu yie pa eti ukọ banche fuom aburofuom tu ni kwa so odo banche di aburo bobom. Any Ten Commandment Debbie. When I was the law of Moses, ceremonial laws, the secular law. Bible na mingo. Emma entoma ahodo mienu insasa wan ka. Sadam no na sabi prayer sa bejimi bre. Eti Moses say you obi be identify obi ntino. Say wo no obi wo ofie bi mu a wo hye blue a hye blue. White. Green. On person be pam different colors for ayede abom. Identity no pensa. Say banche ne yira banche yira ofia na obi ne be fa banche na kwan ye be fa so a ye betimi amani pa ko no ye hu so no no o hye white akwa betimi identify say papa no hye white na hye blue and white che sa dwembo na ade to se me pam ntade wo do me ensa mfra. Yes. Any Ten Commandment I was the law of Moses. Yes. Ko Koso Okay. Ko ma me nko Okay. 20 no. Ko So obedi me bi ni obada. Ko Na no ho kana. There be 21 Leviticus chapter 21:16. 21:16. Everybody kasa kire Moses say. Awurade kasa kire Moses say. Kasa kire Aaron say. Kasa kire Aaron say. Wasifo awon to atoaso mu. Wasifo awon to atoaso mu. Berima wodi dem biara. Bema wodi dem biara. Amen Nyankopon. Ọma Nyankopon. Na obiara wodi dem no. Moses si obi a wodi dem. Amen. Wambe yo. Oni frani o. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Moses said that
Onifrani o. Onifrani. Apache o. Apache. Hwinto. But you know one yanko. Yes. You know one yanko. Okay. Moses said number 1. Onifrani. Asori time so a. Onifrani be enta asori dem. Ye bodwa. Yeah. Ne dwane ya bono. Ay asori dwabo ne ya ba. Moses say. Onifrani emben. The Yesu abewu. Nti na Apache timi kwa asori. And asori bi kra Apache na bo drums. And no bo. Na ni fra for tonyo. Yes. Amen. Amen. We Moses say Apache. Ohia wa chapel dey. There. Hwinto. Onifrani is ohia o. Just on pay disabled bia e wo bedwa no. Ana obi oye hwinto e obi ana hwe abo. O ka 1 plus obeketo ase. Moses in person no beje so praise the Lord abeje so honyo. Pay him sem bia. Into the trafie. Ko Who can't was what? What say? The any hunam bibi abroso. One hunam bibi adan. Abroso. Hunam bibi adan. Abroso. Ko the any nine anani nsamubu. Unsamubu a. What did them? O chire na gina abra. Why the 10 commandment mo? Ko efun body mounting. Okay. Achacha. Your front acha and your back acha. Mienu ni nyina ohia mo aso dem. Why the 10 commandment mo? What say mean kan sie kwa wo asem wo we hu. Ti kwa be na sankofo betumi agi nyankopɔ adie. I just say Yesu be no yi sa amra we mu ye den. Efi on Apache nyakwa akwa sori. Yes. Oni friend nyakwa akwa. When na chechire obi. Yes. When na asem wo ho. We asem ya nya den eni. Kasa na me nko. Epira. Anso we fi afa law. Ati Paul betumi aka kyerɛ sɛ Yesu abewu ayi fi mrase a hwehwɛ mra ko yi fi anya 10 commandment ase ne yi wa hedan afi something da ho yanyu fi 10 commandment mu Debbie what yanyu fi mu when asam wo ho kwa audience epira ye shorty for bi okay yeah short for no okay akukura ni anka Moses star and ebi ani agi a we start so akem popo no hwe oh Yesu abewu nti ene sankofo mu ebi mesisi dan yeah bi mu wo japade pa the Bible no the testing ani so etesi wani so a Moses tam onko Jankopo bedwam onko kwa the oyare nchum bu a anu so na me ya Moses enchum ekeka papa papa yeah sanjole ekeka rough ti defend tonko latiti yes uti ana woda yes uti ana woda ti ube kwa so de na foto na ofe uti na tonko na ko basa na wa chese onu no send na energy o ye de o rest e chiwa pala ta sebra misram memfa ma sori ko oja toni wa jato ayaw Moses tam nkwa sori de ne hwi wo mu aba wa wo suo ma baba ko abo wa short one line we able Moses shua so de ye den ko he wo ye den shua hallelujah amen kamera fuwai wai asem wo ho me na me de me shua ababa kwa bo ever ho so did them mema ho you disable wai ayam na papa da bia wai ayam na papa da bi na me nko to bi san kire we yes yan konko hwa de bi o di 2025 the 2025 guradia verse number 1 koso sa ohamba emarema waso hamba mema ntam wo mra senie tokwasi mema ntam na ese mema mienu ko ya chimu apa wo mu na tan yemfa mo nkonye nko bu matan wo mu otrini ne bem do odi bim no se bim de yemfa bim de ma no yemu obone fofo na do odi fo no so yemu no fo yebu fo so nko fie free so obone fo de hwia na so obone fo no odi hwia otemufo ne emane na fom otemufo be mo ayedan ona fom otemufo be mo ayedan ona fom obe mo ada fam ne yehwe ba won anim ye do ba to fam flat yes ye do to fam flat ye be den ye be shaw ma ya twa ma no so do do ato ko do ese ne bone do ese bone ema duane ne ema forte ene mfenka entra so ye monta so wa wo so na bole tra so scheme 41 obeda ho nya bobi mna we ye mna papa mna we ye mna papa ya bi eshebu o ene hyenchen wa ti de hyenchen no apam no wo de no wasamanya de damu no tom ya bi ni gusu me be ba eti de hyemu ebini verse 11 verse 11 ti babo
Se emarima reko. Ose se mema mienu su ku ntokwa boblos. Obi ni nia. Obi ni nia na ku ntokwa. No ba ko yiri Na twipini. wotie ba ma mro na ba bia mana wo yo ba na nkopata. Na se Wonim na wotimu nyai na wo sa patre na kopo ba ma ba kwa ya se kaw. Eni oba nsa. Ba ma na nya wukuru nti unsa ba na ya sinti unsa kobo wrong place. Obi kun ba ma so na umba unsa ya den. Akobo nti unsa na akobo wonti. Wonta ne sa no. Oba ko tem chale ya den sa wrong place. Ya de unsa betu eja tie ntia so. Wonta Na yem fasika ntwa unsa. Ema ye hu ne mabo. Sharia law. Mna we papa. Debi. We many 10 commandment. Ti de sanchen na edan enwo wasam. Ti yesu abewe ye fi mna sia emra dan. Aye nyan moja ene mra. Aso ni mfaso. Yes. I don't kind the book of Ezekiel chapter 25. Ezekiel chapter 20 verse 11. 20. Kababunum Verse 25. Osime kasai. Na me so. Onyankopon kasa, osi onu Nyankopon twediampo. Yowa. Me mo ma hyede. Wosi wo ma Nyankopon ma Israel fo na hyede. Enye. Me pa cho osi eye. Enye. Osi eye. Enye. Osi wo ma Moses kwa ma ohyehyɛ mmara we ya enye den. Enye. Eni atamusem a. Eno di atamusem we ma wo mo a. Omo nyam Enye ya woni pe di so be den. Obenya nkwa eno di ma wo no me nante wo sere so. Yemla verse 11. Verse 11. Verse 11. Na me mo ma hyede. Eno si me sa me ma ma hyede. Oni pe ya. Oni pe di so a. Obenya mu nkwa. Edi Israel fo na mo no mo kita mmara ye di so be den. Obenya nkwa. Ade mmara ye di so ye den. Ye nyam nkwa. Adi ye nyam nkwa ni Yesu be waye firi ho. Na ye be nyam nkwa ni abom ban. Ni ahye mu tene. Wo so fo si mmara we ya twam. So boa. Yes. Me say no 10 commandment, no salvation. Hallelujah. Amen. Mwani mna was brother. Mwani mna was sister. Yes. Koka no bia kwatro atwede de na gubuo no so no ekum ti ye 10 commandment ne so ye de guanu kwa na gubuo so boa ye 10 commandment kwa na gubuo so ma me nkotu ncho se Moses de she book mu no de she book mu no me be kotu akyerɛw si ye de be gubuo so after the death of Moses. Moses wu ya no ye de be gubuo so Joshua chapter 8 verse number 30. Joshua 8:30. Kababo na me ko. Etifia saboro. O se dan. Joshua esia fode buchia. After the death of Moses no Joshua na be di na ade. Osna Joshua ya dan. Osia fode buchia. Joshua sia fode buchia. No twiro emra no gu aboapono so. E no twiro emra no gu dan so. Aboapono so. O twiro emra no gu dan so. Aboapono so. O twiro emra no gu dan. Aboapono so. Eti Moses so twiro bi gu dan aboapono so. Eti Moses die ni odi ko gu abo so. Yeah. Wei odi obechem yi. Joshua sia fode buchia. Joshua sia fode buchia. Yesu Emma Awurade Israel Nyankopon. Emma Israel Nyankopon. Eba be poso. Awo eba be poso. Said the Awurade akwa Moses say Israel. Awurade akwa Moses yeye. Said the yatwiro no Moses emina humane mu no. Ya twa no Moses dan. Emra humane mu. Yeah. Afode buchia wodi abo no a obi emadade o obi emadade wo so pen. Wo boso afsefo de mewade. Wo shefo de mewura because Moses oye no di kan di moja pete so first. Yetu okunkum asubia afode. We enyama moja bi so fa ma we ntimi guda. Ya mfa moja so ano. We ye di moja so ano. Wo de ko wo kunkum asubia afode. Joshua so kunkum asubia afode because obe use word bi wa akwa. Na abo no so. Na ebo mo yiye no eso ho. Eno twiro Moses emrantimu. Eno twiro Moses emra no twogu humanu mu. Otwo ne dan. Entimu. Ah otwo ne Israel fo ne. Ah otwo ne Israel fo ne nu. Copy. Ono so tu ni copy e di gubuo so. E the same mrana. Etu be kan New Testament. No be ka cho sa atwere de gubuo no so kum a. Enye de da we mu. Ofo be ka cho sa we nko na gubuo so. Ba me so be cha say Moses de ne yesu ekotu copy e dan. E gubuo so e de ye boa nchan. E boa emu. Sam na da ho no. Hallelujah. Amen. Eti me mo bin disibu. Debi. Joshua to copy gubuo no so. Yes. Eti Bible de ye nyina ye be kwakwa kunkun. Ni akwahwe mra. Hallelujah. Amen. Eye ensem du we. De adifo abaye obi abeka fa ho. Bia be hye de wo so for ka fa ho. Yes. Yanya de bi enko radio bi. E was Psalm 1 verse 1. Psalm 1. So for quote da verse 1 no. Yantie Awurade asem. I say den. Was otini ni obonifo. I so otini ni den. Obonifo. Otini ni obonifo. Yes. Ko enhyira no nipa. Osi hye no nipa. Onante abonifo ginam. Onante abonifo ginam. No nyina ni monefo kwan so. No nyina di boyefo kwan so. No tena fadi fo tena bia. No ko tena fadi fo tena bia. Na mom Awurade mmra so nani.
quotation mo pe won omo pe papa so for ta quotation we yo emra be na so nani no won say church member mi bie wani so for ni tibi quotation we ena Nyankopon nipa de won tra for di for tra bia eti for di for tra bia we Moses we nya panyi David na kasa no David na kasa yes was say enhyanu nipa dasani a ontina for di for tra bia ko na mo Awurade mra so nani na mo awura oh bacho we ba bacho wati inhyira no nipa enhyira no nipa on nanti abonifo ginam ta abonifo ginam na onyina ni moneyefo kwan so onyina ni boyefo kwan so na ontina faudi fortena bia na faudi fortena bia na mo Awurade mra so nani na mo sedi pa kon Awurade mra yeden eso nani na odwini Awurade mra ho awia na odwini Awurade mra ho awia ne anajo day and night yes ko on the said yes team asubontin pa kon inhyira dan so ne say o te say die sie subontin eso na ba ni brem obeso aba woni bi na ha mpo na ha ba ne na de oye nyina be wiye odi mransam ni de oye bia be wiye abonifo de na abonifo mo se mransam du atwam ode wa mo nte sa o what is say tetem from aboguo enti abonifo ro nyina temu abonifo se mransam du nyadwuma no say nipa ko right then won nyina temu wontimi nyina temu ntina me say no 10 commandment no salvation wontimi nyina temu onum na animoniafo rintina trinifo asafo hallelujah na dan na was animoniafo animoniafo so ntimi nyada rintina trinifo asafo adentia because Deuteronomy 6 na catch us say wudi mra wesu a ebemu aye trene eti on kan ho biam na muntie ye say na say ye hwe ebra ni so ye me hwe dia aka wa kire no a me pese we mebɔ ne part 1 to 3 eti se bi dwom ye no pepepe yenko Deuteronomy 6:25 ose dan na se ye hwedi mransam no so na se ye hwedi mransam no so a se de Awurade Nyankopɔn hyɛ no a ebema ye atrene ebebia ye dan atrene fo Psalm 119 kan Psalm 119 verse 172 me techrema hwɛ David say ne techrema abeji wasam so ebeji Nyankopɔn asam so efrise den omransam no eye trene say that dey mean load quotation we mu Psalm 119 verse 10 Psalm 119 verse 19 Psalm 119 verse 21 Psalm 119 verse 34 to 35 Psalm 119 verse 47 Psalm 119 verse 44 me di go we ni so we dey me dey cham free ukotu ni nyane enko no 11 Psalm 119 verse 10 yenti Awurade asem enhyirani wase medi makoma nyina muntie David muntie se we atwamu a kwa medi makoma nyina David se medi makoma nyina medi Awurade achi emma mi wemfi wo mransam mi osi Nyankopɔn moa no o ma ne wemfi dan ne mransam osofo one more church members right there afi mu problem Psalm 119 verse 19 Psalm 119 verse 19 kwa Maya ho wasasi so David wa ya ho ye aho uni manfrani na mi e wo fema masasi ma baby hallelujah amen ya ho ni manfrani for David say ya ho manfrani so eti misraw eti was say Nyankopɔn say emfa wo mnansam hinta emfa nim omfa nim nansam nya dai hinta no yin na di nkyira no wo de o say ya to atwere ma wo Yanko Psalm 190 verse 21. Psalm 119 verse 21. Was what tietia ahantanfo. Was Nyankopɔn se obetietia ahantanfo. Na obedumi won. Na obedumi ahantanfo. Wana wo fumfi wo mransam no. Wo fumfi dan wo mransam no. Hallelujah. Amen. Psalm 190 verse 34 to 35. Psalm 119 verse 34 to 35. What's why? What's Awurade? Mami hunu. Na mi ni wo mnaso. Na me de makoma nyina. Ebedi wo mnaso. Mami mfa wo mnansam kwan so. Every say. Enne so many. Psalm 190 verse 44. Psalm 190 verse 44. Na medi wo mnansam suara. Da kosi da. Any dapim. Psalm 190 verses number 47. Psalm 190 verse 47. Kababunum. What's me who be sapame? What's na me who be sapame? Ewo mnansam. Every say. Me do mnansam. Psalm 190 verse 47. Verse me person be like what you me yes ano. Me person be catch us of what my Bible. Hallelujah. Amen. The longest chapter. And me free with your master. I know. We are the last verse. At some point, the last verse. Not just so 40 years here. What's verse 66? No. Verse 66. What's it? Church me. David said, "Rather church me." Ehunu pa. Any nimudia. Na majiu mransamadi. Ready. Psalm 119 verses number 70. Psalm 119 verse number 70. What's it there? What's it? Ebi makuma prim. Ebi mutia mi no makuma prim se mransam no nyadwuma. Na me die. Now David so do die. O mransam ho. O mnanga Nyankopɔn mransam ho. Ana me ho sapa. Ana ne ho sapa no.
Psalm 119 verses number 77. Verse 77 no. Wasi ma umabro ho no. Wasi umabro ho no. Emra me so. Meni mra yen so. Na me nyankwa. Na me nyankwa. Na umra nsam ni menika. Na umra nsam nyame dan. Menika. Psalm 119 verses number 86. Psalm 119 verse 86. Kababu ni yankwa. Awurade. Awurade. Mehunu se. Umra nsam no. Aya no kra. Psalm 119 verse 92. Wasi se umra anya madode a. Sa umra anya madode a. Anka masai ewa maniam. Misi ka ya say yo. Ya ka ya say ya tete ka ya pro. Emansem du ni wa. Aka be kromfo. Nansem du ni wa. Aka be gamanfo. Nansem du ni wa. Aka be wudini. Nansem du ni wa. Hallelujah. Praise the Lord. Psalm 119 verses 97 to 98. Psalm 119 verse 97. Said me sit down domra. David said me sit for domra. Me ju umra hu demu ni nyina. Me ju umra hu demu nyina. Umra nsam no. Umra nsam no. Amama yo nyansafo. Amama ya dan nyansafo. Asire matamfo. Asire dan natamfo. Etimtia biye. Nim mra na e ma hunu nyansa ma hunu jimifo. Hallelujah. E ma hunu nyansa ma hunu jimifo. Unkwa wiade ni wie. Unkwa die wu ni wie. Ye chiwu na edu koto police station. Edu ko jail. Ehon na akonu hu say massacre wa yo. Enya na wie. Minyim na de ba yo. Hallelujah. Psalm 119 verses number 27. Verse 127. 127. Entimi do umransam. Enti David said ti say na teja me do umransam. Esni sika koko. Eni amapa. Psalm 119 verse 142 to 144. Psalm 119 verse 142. Wasi wotrini ya datrini. Wasi nyago potini ya datrini. Umransam ya nokura. Umransam ya nokura. Ahuyehia ne ahochira to me. David say ahuyehia ne ahochira ya dai. Eto me. Ba che fa yifru na bia mo na me de ma media gutrim etimi de amam awie fa yifru ho. Hallelujah. Amen. Praise the Lord Almighty. Amen. God Yahweh. Hallelujah. Amen. Order for don't joke with 10 commandments at all. Memfe ni agro my brother. Memfe ni agro. Ye wo ye fie nyene di so. E fie wura bi sem ran sem du nyaduma. Aso kofi amra wa hyehya ma mo ne bi ye dai. Ebi wom o de wi obi ho. Di wi obi ho no. Oba de emna life mu. Oba de emna life mu. Na wo ye kofi bi ma fie wura ne say na so ro okọ ne che sem ran sem du atwam. So okofi okọ ha dai. No amaboy ne wo ne say me po obi o ware fo. Obi so nyame pese o de guest be dai. Be ba. Na say okra wote no onyi mansa mo nya dai. Entum. Onye masa. Awadi mi akumam. Yanko Psalm 119 verse 150. Verse 150. Wana wodi musu akire no. Oso omu didi achi. Musu achi. Omu didi an. Musu achi. Me pa cho obi di musu achi zo onimo. Dia na be ma obi akodi musu achi. Na kwa ni enti obi ba akodi musu achi a onye dai onim. Yes. Wana wodi musu achi no. Omo di musu achi. Omo tweben. Woni wo mrantam wa. Mrantam ya dai. Eware. Ko. Awurade wase wonso wo ben na wo mransam nyina eye no kure me hunuma wadanse semu ache ase me hunu wadanse semu ache se wama no etim se obi di musu achi adentia o memra no woni mra ntam ye dan ewa nti na wakodi musu achi no anu o say David so no de me hunu wadanse semu ache wadanse semu ache se wama no etim se wama emra nsemu de etim se ensi hoda yeah verse 150 174. 174, last one. Okay. And the last verse. Psalm 119. And the what power Bible. Verse number 174. Number 174. Me feel nkwaji Awurade. David is so have you. O say, "Una menye na wo." Unkuto na menyi da. Osuru. O say Awurade ma fe. Nkwaji Awurade. Na omransam no. Eno ne madodode. And a garden. Yes, I can David go obey nyama fun o. Na we krempo so na mo odi ma hwede o ye. Na ni so be tin no for hu say yes. Say na be adodode ama no. Odo fo me serew bebre. Ye fe yem fa ba ko won no. Psalm 119 verse 176. Verse 176. Ma fum kwan so odwan a wayira. And David said, "Ma onipa fum kwan se odwan a wayira." Awurade hwehwe wakoa. Den ti Yakobon hwehwe ne nko a. Na so hwehwe me a. Na so hwehwe ne nko a no hu omo a. Me wura mfi wo mnansam da. Anya da omo wura be fi ne mnansam da. Eti uji Yesu Kristo dia. Osemo nko wiya safa na nya kan sempancha body na do ba gi adie no. Mummo mo so hye eja oba no nkronkron di na mo nkyerɛkyerɛ mo se omu ni ma hye Yesu. Hwehwe wakoa. Yes. Na ya dai. Na so hwehwe wakoa. Me remfi wo mnansam da. Remfi ye de ahyɛde de be ma no. Yes.
men fa kwasia da sem bi ma wem hwehwe mra na chiri di na di wate besre wada worma yenko we de David akan yesa ko yenko we de ne ba Solomon so ka fa mra nsem do yenko we de bi 28 verse 4 verse 28 verse number 4 Solomon so be kasa fa mra no was wona wo jamra no Solomon na kasa no obi a wase mra nsem do atwa mu oyi abonefo aye mu prezi abonefo pa mo makoso adi bone na wona odi muna no so na ya se mra nsem do yi adwuma no da wona odi aprapre echi yehu no ene yeso bewu de there is no law yeso bewu eyi mra na free onum yeso wu echi yehu no nko na ba ye ntam omo am se mra na duo no omo de echi nye nanam echi yehu no me na mtwe bible wo de kana yankopon ni musu ne mo bind da echi yehu no wona wo jamra wo de mi wi a frɛ no be di echi nye hon aba bullet abedi no bullet abedi kasa na me ko wona wo jamra no so omo se mra nsem du we anya adwuma no omo yi abonefo aye prezi ama kro no akoso mu prezi ama awudi ayedai akoso wati mu menwama mbo ayedai akoso wati ose mu yi abonefo aye because mu condemn law na ma nipa akoso di bone ko wona wo di muna no so na ye si uye we ya waye bone omo se ye bu atan wona wo di aprapre we ye di aprapre we sa wa bu atan ai you in time when the difference between atan ye and atan wo Ewade fane sanka. Amen. Omwoni so ntew. Amen. Sase ye kunu 10 commandment no. Fa 9 no won. Yanko verse 9 no. Verse 9. Do yi na so free mnansem ni tie. Ose wa wo si mnansem du we atwa mu we ni ntia mo plenty prayer camp abuo. Mompa ye chiwade. Mompa ye chiwade enti prayer camp bu aburi so de ba ankoda de akoba. Ti se mfi nkonya ye aduma nkofo mo. Ko se tawuni sa mo fum Yakopon bra no. Enti sa na tadi ade na be wo be wa gese Yakopon ka ho. Obi fu se once wa kono akobo mpa ye tie Yakopon ye den. E ka no. San na dwe no. So wa tie ni ntino. Ade wanya ne mpa abo no anu yi enti se Yakopon na tie no. Se ta beti bi provide am to adwe yourself Yakopon na tie. Wa fum papa. Do yi na so free mnansem tie. Wa so free Yakopon mra tie no. Pa bompa ye chiwade. So mpa bompa ye den. Chiwade. Pa boy den. Chiwade. Ye chiwade papa. Yanko ye ye nia panyi ye friend no ye friend yanko ye Isaiah so kan ye 8 verse 20. Isaiah chapter 8 verse number 20. Koso. Wasi woni imra ne adansi na chi. Wasi woni imra ne den adansi na chi. Woni imra no ani adansi na chi. Yes. Ko. Na se wan kan se de tie. Na ye sofo no an kam mra nsem do an preach law no an chem se de tie pepepa. Ade enchu che se wunya nkwa. Wunya nkwa. Da. Na no bi bisa question bi. Me kire mu nne, ka kire wo. Okay. Obi bisa question. Me preach a topic e ba no. Bi nyesi topic bi mu a. Once ya wo ya beba. Yanko ye nyina master himself. Okay. Me hwe bi agu. Tam nti. Ye nyina ko ye master himself, Jesus, Messiah. Matthew 5. Matthew chapter 5 verse 17. Verse 17. Muntie ye nyina master. Etifia sem no. Oso den. Wangu emra no. Oso anya den. Wangu emra no. Wangu mra no. Munsusu say. Me ba se mra. Do not think that. Hallelujah. Amen. For English Bible na me ko tunchiro. Na omo ayo mo abrofo sam. Do not think that I am coming to destroy the law or to abolish the law. Na obi akojira say but to fulfillment no akofa additional better fulfillment. Wo bodam. Mashano na ko re. Na mashano Yesu bewu ye kesa hyema. Urade hu ye mobo. Amen. Jama nteba dey na hyema no. Ha? Me the drum eso na me ko nsu agu. Na drum dey half na me bi gusu a enye ma na me urade hu ye mobo. Fe na akwa chirechirem. Na ni se dictionary bet me more different way. Baby a wadwen ko no no hu. Ah, kasa na me nko. Mususu say. Mun nya wadwen say. Me ba se me be se mra no. Anadifo na num asem. Mama me say no. Na emom no. Me ba be share ne ma. Yes na kasa no. Wa megu no. Obe share ne ma. Antiquotation into us on the kind of famine castle mean to us. No cra me catch them when they say, or soon yes, I see any or soon way, any assassin way, any young chammy. Actually, dear Bako, and answer Sabacumpo, and film no so for Bejo, soon yes, assassin to say Jama, yes, who obey we and yes, who we dear, and Ranny be named yes, who Pamela. One was so confused church members. I didn't know which day.
Adeni nada huni. Satan abomo pa. Hwababum na menko. Wo so osuru ni enti so osu Yesu wu no so de enti yemokro no. Yesu wu no so de enti yem ahyawo. Yesu wu na so so de ate so nya asase atwam. Wa na ka tse Yesu yo so nya asase awatwam. Ha? Kasa menko. No kura me se mo say. Osu no kura ka che say. Osuru ni asase nya nya asase nya ntwam. Atwede de ketia ba ko. Wait. Anase sa ba ko po firi mura ni mu ntwam. Da. Jese ni nyina ba mu. Jese ni nyina ba mu ansa. Etu obi biara. Etu obi biara wotie mi. Obeto emre ketu emu ba ko. When so use the word obeto. Eti nipa no oba no. Wadi kan konnam mra we dada. Obi biara obeto mra yi mu ba ko. Yes. No be dai. Obecheche di pasa. Eti sofo bia we ya wo sofo ho asam. Woni ma mekyerɛw. Wo to mra no. Wadi kan konnam mra we. Yes. Ba ko. Ana wo de kwa kyerɛkyerɛ obi sɛ ɔno so follow mfum so awaye no. Ana so obi biara obeto mra yi mu ba ko. No becheche di pasa. pasa. No becheche obi man follow his footsteps. No di won hyehyɛ na wo de atomra no so no. Ye be frɛ ketu a ɔsoro ahenniam. Ɛnyɛ ɔsoro ahenniam na wo kɔ. Ye wɔ mpanyimfo duonu nane ɔsoro ahenniam mpanyimfo guo. The four living creatures at the four nane mpanyimfo duonu nane abɔfo ɔsoro no. Ɔmo bu ketua awɔ nifa. Ɔsoro. Na jɛ sɛ no nkyɛ sɛ wo kɔ ɔsoro ho. Woni mu a wo nkɔ. But ketua bi anu a ɔkɔ heaven. It is a ye bu ketua wo nkɔ. Heaven wo nkɔ. Yes. What tomra no? Bibia na me the answer na ma. What tomra no? So bi obetomra yi ba ko be church dey. Ni pass won follow eto na wato no. Ye be friend ketu oso ahini. Ye be fro keto a e wo so ahini. Won ko so but esoro fo bu sa wo. Woni obi a wo ye keto akra wo nyame asem mu. Wo just one re. Obi obedi so. Na obi obedi so. No be church no. Odi so no dia church nyame man. Oni be friend kese. Oni be friend kese wo so nti nyame animu sa ni pa we na ekɔ heaven. Yes. So for kyerɛ mu ye. Yes. We are not their peace over 20. Verse 20. Efetie. Eti me se say. Samotrini. Amu atrefo. Any for the so. Mo di me shen onyankopɔn ahini. Eti ocheche ketua ne sa no. Ocheche oto ya no. Hallelujah. Amen. Oso ni mo nya den. Onhyani. We are James 2:10. James 2 verse 10. Me wansa. Emra hwehwe setie. Emra no yɛdan. Ohwehwe setie. Emra no yɛdan. O setie. Emra no hwehwe setie. Di obedi mra no sam nyina so. Wa obedi mra nsam nyina so. No to bi akono. Na be yi ba ko afiri mu. Wadi ni nyina wo fo. Wadi ni nyina wo dan. Efo. Edi won si otonya kese ketua ya no ni low to nkɔ. Yes. Ya sound. Yes. Won teach no. Obi obeto. No ba kyerɛkyerɛ. Nipa. E wo to na wato no. Wa ha nyame ma. Die fro ketua. Wo ye ketua kura. Yes. Omfra. Wo gidie fam. Na obi a odi so. No kyerɛkyerɛ no. Oyɛ kɛseɛ. Eti mumi enu nyame nkɔe. Do kyerɛkyerɛ. Ene de wato mo nkɔe. Na emum no. Wo na ekita judgment no. Omu no mu bu sa wo. Nka nkura ware. Body am fane senka. Amen. Omi akomam. To yesu so hye ne ma. Ye rekɔ fa so hye ne ma. Ye be yi ni wanwa me wie pe me be fa course because me de part 1 ibesi. Efe ye part 1 is here. Efe ye ba New Testament. Na me bo kyena. Ye be started the commandment from New Testament. Hallelujah. Amen. Oba de mi akomam. Efe tie the Bible kai. Matthew 5 verse 21. Verse 21. Matthew 5:21. Etifia sam. Yesu be hye ne ma. Abufuo de wudie. Abufuo both two ni nya na obehye ne ma. Anya ba akopɛ. Yesu be hye two ni nyina ma. Eti se de obeka wasem ni. Monte say. O start wo papa ne de no so, oluma de no so. Mat say. Yes, tetifo ne say. Ye ka che tetifo ne say. Eni ewu. Ena to so nsia wa. Nipa de enum. No obi obedi awuo no. No obi odi awuo no. Obedi atemu mu fo. Odi atemu mu fo. Na me de me se say. Se wo be hye ne ma. Me de me ma be me se mo say. Obi biara. Se obi biara. Ne bufu ni nya no. Wo be fu nia no. Obedi atemu mu fo. So adi atemu mu fo. Yesu amosi wa begu mra no hwede wa ye mra no. Nya no apompi mra ye ma ayiri. Old Testament. Udi ewu ansa na wato mra. Yesu ba ya. O se wo bufu na o so wadi the same thing. Adentia. Yesu ni se bufu ma ya wudi enye dai. Odi ka lete se wo bufu ahwe ne wanye dai. Wani ewu odi ka de wudie o de bufu obedane bone ama o de edi kan. To bufu ya pe hwe no wani ewu. Why bone edi kan. Na alete se ene me nya de to so me no nya dai. But Old Testament bufu ni ba ewudie nkan wa unya bone. This word dey answer. Ti Yesu hwe di no se obi bufu ntimi kum nipa. Ti sa lete dia
so be dia wudi a ene na sanete dia me dia before be kan ti yesu wagu na na wa hye ne ma they say yesu tell me any Old Testament even na na eden they say yesu na ne kra no wadin check Old Testament dia is what dia before be kan awudi o yanko 27 Matthew 5:27 etifiasem or ye 10 commandment ni mu adwuma aware say ye o say dia aware say ye month so o can say eno so etos wan wa ena etos wan en sa awade ena etos wan ena etos wan en so en watwe yes en watwe shababu na menko month say ha what can say o say what say what can say en sa awade ya twe 10 commandment say en sa awade na media mesimo say ko ena etos 7 eni ena etos so wa en sa awade ena etos 7 in number 7 enti en sa awade number 7 we obeye ho adwuma media mesimo say Old Testament uchi oba na ne dance wa badwaman New Testament yesu be hye ne ma obi na no a obi bia o hwe oba satani wa be hwe oba na o kon do no na kon be do no wa fa no wa kuma mu da wa badwaman yesu mra any Old Testament mra de na no adiri yesu de we na so for ntimi nchech ma wa wiase aye yiye yesu je ne kwa no adin che Old Testament de no wa hye ne mama na yeyere first de na adwo kakra ti wa pompe ma na yeyere pampe c'est on the boy first card boy and the it's on the boy but come that you some ayen bare etimran sam wadu oyem waduma hallelujah amen eti yesu de na no adene check Old Testament o ma madu aye den papa o wie no obeye homeda ho aduma na homeda de me de to onya me bo chira na me ba homeda because I want a controversy no na be chiri mu yi pa to what am I mean to homeda de ne chiro yesu sisters look sisters Luke chapter 6 verse 6 yetu obadi nya ko wo se na eba se o se eba se homeda foforo bi okohia dem okokyerechire no nipa bi wo ho a na wo nipa bi wo ho a ni nsewu emrasem du homeda na wa ni nsewu na so atwerefo ne farisifo no no mo return say obese yade homeda na no wonya ekwan akototo na no nenso ohunu ona din nenso ohunu o madwene eti osi oni pa ni se woni se okache ni pa na ni se wuo ni se sori gina fifi owura sori gina fifi papa no sori e no sori gina o sori transe yesu si won se yesu hwo mudi no kache mo se miri bisamo person bisa mo question ba e den na wo hu kan se yesu ni kansa yare no debi o hye ne mante so o explain ni ma kire wo no se homeda ye di e den na wo hu kan se obi obegu homeda no o mkire mu obi obe condemn sabat o mkire da quotation be bra mo kotu misinterpret no me kotu ni nyina kire mu fiko obi wani akotu John 9 efise wo ni homeda enye yesu na kan yo enkrofo no e de ka kire yesu se de wasa ya de homeda nti wanye dai oni homeda na wo mte se yesu ya amendment a anko mu nkasa asem no ti am nkansa mu nche yesu nya ba bia nkasa efise mi ni homeda yesu kansa ada debi aye falasi for da nyini nie nu e na akizu no kwadu o se yesu akobu aburo homeda aye charge no mkobo no yes yesu anko from Sabbath day from Nazareth to Jerusalem aye bush road ye duadua ngulo kwa ne nchen ana opempa buro ni bi no ne asuafo ne ye de ewe falasi for ni bi die chom pa buro ni bi awe amanya no mudu dem no ma fresh of penny say oba wabu aburo road yesu be chosa homeda die nu sei aye nipa eti Sabbath do aye aduane ye di ye kwasore wate aye normal te say jamu dis mu kwasore Sunday no wate na mo ye die no hallelujah ye di free and miracle pop manyumre ye bomodin say ye be bomodin wi say da we nya ye da ye di nyakoto ahyade wom na ye adwuma very simple no bia ka chesa denti na me ndiri say ye sere so je ne tie no aye atoma na ma me wate miri bisamo yesu sorry apelo si bi some question e den na won kwase ye ne homeda yesu bisa suafo no obisa Pharisees ne question say e dey de won kwase ye ne homeda yenya boni ana say yenya baba enti papa bi wo ma ani Sabbath nim papa bi wo ma anim obi kwa me nyobi papa ewom enna na Samaria ni nu o ka the good Samaritan no akwon da ho no na ye mra say Pharisee ni du ho no ontwam what I say e ye mra but yesu person yi say we di something free say we obi Sabbath be nyobi papa no yesu the papa bi obi say homeda du a den na won kwase ye den na won kwase ye nya ye anase ye nya boni ye ni papa anase ye ni papa boni si e beji obi nkwa me patoti o obi obegu midani si ye ni pa nkwa anase won nkwa anase ye nkum ni Sabbath day
papa na di obeye ni awana farasi fosi ye ntu agina masa ye nim ye kwaka chance ye anyi nipa nkwa obesa akwa na yade ɛno de ɛne ye nim ye kwaka chance ye be ye nya bone so obeka se heaven ye dey tie kwaka chance ye nim oba no se papa ye nim ɛno hwe wo nyina se nya homi de du a me kyerem de ye papa ɔka kyerɛ wɔn sɛ ɔka kyerɛ papa de se tene wɔn sa na ɔyɛ sa me yo papa tene sa no na ne sa ne ye na ɔmo de abufu because ɔmo nte amendment na se da bi papa na nim na Yesu dia bɛhyam yes papa na nim na dia bɛhyam na papa nim enu nkwaso ɔsane yade eti Yesu di papa bɛhyam wa hyɛ ne ma yes ye papa ye nya bɔne ɔba de mram ɔmanti asɛmra ɔmɔni so ntew ɔmye wadwenem hallelujah ye papa yes woni di ama confusion aba no Paul ɔfrɛ de hyɛnkyɛn no emra de dam no emra nti ama wiase ayeye de dam no ɔfrɛ no mra na de hyɛnkyɛn no ɔfrɛ no mra eti mi be kotu Bible na kyerɛ de be ya be free na me nkɔ commercial break mra eti de dam no ɔfrɛ no mra hallelujah na de hyɛnkyɛn so ɔfrɛ no mra enti yɛn kɔ commercial break mra efe mmefrɛ memra na mɛkyerɛ kakra ne fe yɛfa enimra akane no na yenimu hono na washishe da so ene de wasisa na fadie abun sama shekotu the kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419 upon sama shekot Tifia no be emphasis and na no 9 Kuna you Agidi for na Mama money now Ona we nyami akwanwa Mama money now Ewom ba Asona do so de Asona do so Nansu Anyame de woman abusambe womu Anukwasemo Asona do so Isoya do so die Asona do so Nansu Anyame de woman abusambe womu Nayabede Yawomo so yo Aji trust 055 955 mpenguso 2686 050 76 93 000 050 76 93 000 055 955 2686 betimi afre hello din baby akase free pacho. Hello, yes sir. Yeah, good evening, Apostle. Good evening. I mean, as you can. Hello, Pacho Mitio. Yeah, Apostle. Yes sir. Picking up the Kaya come up and I make sure when it's your way. What's your answer, mommy? Nankotua, Yamibo, Hopa, now Kusum, Picking my sea, the Yanni and Tuna. Now, the minister is the papa, you say, you will die for Buddha. And I was it. Miss Reba, Miss Rami Saka. I know they were trim. I do my friend Saka. When they give up power, you're very book is that you can not think on it. I do not see a dear lockdown. We are the brother from now, probably. My crowd of train. About the abdomen, the sense only free of Kuma. About the shabby breed. Hello, Pacho, didn't maybe a casa free. Papa, Pacho, me didn't this show. The catastrophe of Uncle Barrier. Okay. You mean shout. Anyone send me or their brain. Amen. Now, if you, Papa, for some and Yamiasem. Amen. For some and Yamiasem. And I send me the say. And let the American. I mean, sure, no more. Never cast them, no really so be brave man. Amen. Papa. I mean, sure, baby will be an sure. I know a kaya or piebone. You read film with that. You read film a tear for my hair for body in shouts, mammy. Hello, Pacho, didn't be a casa free. If I say a premium, Elizabeth appear. If I talk as a free.
Pastor me kasa fi kwa benya. Pastor wada ro me tie why. Na me pastor wo na me bisa say. Se wo yo tene ni wodi mlanse mi nyina so. Bibia pepe na se wan kwa sala me menda na eye bone ana. James chapter 2 verse 10. James chapter 2 verse 10. Ose den. At the first emara no hwe ose mara ne sem du hwe ose tie. It obi obedi bi mara ne nyina so. Obi obedi mara ne sem nyina so. No betu mu baako. No beyi baako afiri mu no. Wadi ne nyina fo. Eti me nkyere mu ye wa ha. Se mbisa question wo de tie mi. Obi som bosom a, obi di na jani ni nani. No obi ni ewu. Onsa awade omokro no oni adansikru mu. Ni mara de odi homeda. Omo fanyankopo di nya rough. No som bosom mbisa question be kwa heavy ana. Pacho be kwa heavy ana. Pacho David. Uncle heaven. Okay. Then or two into Uncle heaven. So what two? Aboson somo. Pacho mboa. Fine. Enti say na won so. Udi we so. No ani we so a. Obi ani do obeto. Enti me nkase okomi me na. Be kwa heaven. Ti aye. Obi o homeda ni bati so ya kronfo. Aya kronfo na mayetia. Yes. Then I fell in no. Chrono. Ti ankasa okome me na abakwa heaven. That be obi abaka sabi obwa. Okome home odi home da. Wadi one so aka 9. Ti hana ya mun check ni ye. Obi wa wotimi di we so papa 20 ni we so. Obi so timi di we so 20 ni we so. Etan na ye bom pa ye se wale be boa ni eti to se mra ne yadan. E hwe osetie. Emra ne hwe osetie. Obi obedi me na mra ne nyina so. Obi obedi ni nyina so. No betu mu baako. No be yi baako afiri mu no. Wadi ne nyina afo. Wadi nyina afo be kirem. Efise. De e kan say. Emra ne ye tro ha say. Ensa awade. Mensa awade no. Eno na kan say. Eno na sa kan sese ne say. Eni ewu. Mani ewu. Se wan sa awade. Eni ewu na say wotie se won sa awade. Na wudi ewu a. Na wudi ewu a. Wa ya mra no tofo. Wa ya mra no tofo. Etimi nkase wonu makum. Ti kopenchi na di. Amen. Hello? Hello? Yes, I would deal maybe akasa free. Hello? Pacho deal maybe akasa free. Menti woni ye. Pacho menti woni ye o. Hello? Asama muka ni sasa uko Saturday nusu na mpamcho mu kwa share na. Eno so no mu se se uko Saturday share na uko ko bon kwangim. Onipa. Ama ma gina da ho pa. Amen. Da nyanko pesha odi ma ju na mi adum na lockdown isa wete. Ni ni ku e baba mo shore na mi bisa se baby e won bi ni honna. Who are you fa? Bacho, se se de modern kwa binya bat me Madina. Your branch or your be so Madina. Branches de baby on ground. But Madina na wa hefa. Madina. Yawo Madina nkwantanai. Market nechi wa. Me ka you. Hello? Hello, Pacho mitio. Apostle Pacho Seneca. Metu nkawadaruma. Okay, good. Me Pacho, I'm sure for your word. I am so enlightened. In fact, for some time here, I'm a consistent here. I have been so blessed. Now, I did Bakubi, and I'm a person Pacho say, your word that you preach, I don't know how far you take it, but it's so deep that when you preach, I'm not a restraint. I've been in this ministry with me and I know how I'm in the stuff for my tea any other day. Me can hear almost by their word, how they preach and other things. I have listened to you since this lockdown, my dear woman. Now my husband listens to you. It was hard for my husband to spend a day on craft on more any fine unnecessary things, but now
I can testify to God, say, if they take note, not later, we go over it. We go over it. We go over it. The apostle, I say every day in a day, get you know, I will, yeah, to say a bit here. In fact, what my sure. Now, me a question about Papa. Me too. Me patron me be Saudi. Oh, Kasa. Me patron you. Me patron me question me say, I suffer now, especially the man me say that me change no no. It be more pretty about this, yeah, domino. And Hebrew word is kabod. Now, almost pretty say you want grace to have it. Na me have the woman into grace, you know. Any was here, Papa. Let's go. The patrol are dominating your one now say commandment now pretty Siciano. And you know what I did 82 and a more. Many first say a baby so. I want your mean one answer. A dress winner, a was the intino, or be a bonia, and answer 10 commandments in the room here, Papa. The patrol me question. Mammy, when you say, Obani, a quachine of Jaman Bossono, Onyanadum. Not Monyani say, Old Testament no, na adum bi ni wase onipa be ye bone a ye betime jam wanantie. Moment ye be chinya che wo bone ne so apane yakum. But the grace what dom ne say we ye bone a onyankopon strike tender bi nyeden emegu so. O word adum na say. Enti no adum na wo ne say wo ti bone wo betime de adane wo ho. But Old Testament and no bi nya New Testament ya nkope. E kire say ono ne ye chi no bone ne so no o pa chaw enso ye nya no. Ye de bo ba ye den esi ni ku. But New Testament imono oni pebi boni no obi ye sini mo beku no Old Testament obi aye bi amen na odane dane no kakra nse no tibidi film obi anya sa chance ni bi etu kai the book of Romans na o se atum ni tie boni ana Romans chapter 6 verse number 1 o se den enti afei ye beka sen yentna bonim na adomne no so ana David verse 50 anya ye dako ene na den yenya bone efise yenim rase na mu adumase David nya sa na tie. Okay. If I talk, me that's the one. Now, the question for the say 10 commandments, you know. In fact, when I was teaching 10 commandments, I'm say after what a word. In fact, from the Psalm. Oh, kose. Hey, before I bet myself, we are alive. I have hot cake. Hello. Yeah. Mejuso. But your friend is a make a free tema. Meet you. Yamishra Opa, Onshra Mami, and Ray, Akaya Kuma, Wama, young say, Yanko Semono, and if I be to me can ye, am I yet here, am I yet clans when take, send me a penal, Yamishra, now Omo and Quatintin, Omo, the big area would here, make the DR 570 Bray. Now, Omo, Hawama, the network, you know, Omo, the young woman, yes, they'll say, my self phone through. Now, send a one can send me free ABC. I mean, a dear command, and I'm doing the dear senior worker. That I was simply, I mean, shout. Now, the American tractor back on say, Papa, now read the Bible, the kind. I want to book a crama. Okay, Pastor J. Woman voice in black from Kakramo. My voice in black from Namisha will be one my and clearing and we want my clear and yet. I'm my young class with never been in Namisha or Pa, as was to be brave. Mammy. Yes, we had was in Ukraine, Shabbat in Shah. Hello? Hello, yes, sir. Medawasi. Mati Medasi. Mati. Medasi. That's it. Hello. Hello, Pacho Meton Kawai. Good evening. Yeah, good evening.
yɛda wase paa ne asoma ɔde abrɛ ɔma yɛayɛ nhyira paa. Amen. Na me nhyira ɔma wo nkwa a ho san wɔ mu. Ɔmbɔ wo ho ban. Onye wo kura adom mu nkɔ adom mu. Na ɔmo gyegye wɔ ne deɛ. Nyankopɔn na ne wo bibi. Dan pa so no asɛm ba kwa mpɛ sɛ mbisa wo. Kitio. Bible ne si yendi ye na ne ye jeni. Eye 10 commandments no. Na me be se mbisa se me kokwesi ada sorry na mpesa me samba me menda sorry. Me ma mi buofu. Sa de nti na me jai kwesi ada sorry na ba me menda sorry. Nti se me ba me bu emra no so ana se me di emra no. Me bisa question back. We man yi a ebe answer we why. Di waja no nani. Mpacho ti wa o. Di waja no nani ni. Ene wo number 5. Eniewu ewo number 6. Ene o maame de na ebo hye. Se o maame ma poison. Se fa kogu papa dua ni ma o de beko. Dabi. Na je se wadi we so. Nti ade na maame hyaw se menni homeda na ko follow no. Eti di waja no nani ni wadi o maame de na so ama but ontimi hyaw se menni nyankopɔ de na aka no so. Oni tumi. Tisa wo ka tell me say onyame wo ba me ahyaw se men ko di homeda. Na je se o maame ka se gye do kogu maame o papa dua ni ma obedi papa wu. Bekum papa nti ese ohwe ni ye ye di e pa me ne papa ni e wo omumra fam enye nyankopɔ mra fam di ni mra na hyade so ode ma wo ye na hyade bia ma no but otimi kan cho se ne kura kokudi ni kura wu woni o ma me kura any case nyesa abeso amu yo no but we akwala tikiti na sho hyase dia ene wo sho ma me hyase na se wanyina dum pempen so ade wo ho a Bible say oba besoa na mu yo na ja ye na so aso mu yo to sho hyase ye ketewa dia ene me ni asem na mum wade wo ho dia me sew dan pa chi ya wo ntia o fa on so ma me hello Hello, shalom. Yahweh, shalom. Yo, Michia Kumasi for you. Amen. Hello. Hello? Yes, sir. Yeah, yes, sir. Good evening. Good evening. Madam, I can't say crab and why. I will be a good I believe there will be an almost more technical challenge. I'm in a technical challenge. Almost say, almost a Samra. But once a Samra will blame me, eh? Eso ma me pon enti ke ya frɛ kra na o maka no ko de ka jana preaching ni nkoso esipo na mo frɛ ya oh ebia itmu yes ha ne krenti no e ka bi kra be ya ye be ne ka enti be sra mo nka bibi ma na we bia technical we bia o say unlimited that is the me one krata no nyina o eno ma che say no o ma twa so 10 gig enti me nso me preaching am ye no ana se sa na tia sanka preaching am ye ndie bia nka be twitwa me ba ya wada ya me ba bna da ya affect me so because na me here actual bibi and me nyanti enti no nya de da ho ya botre woni o ma ye market to ya botre sa na etiefo ne ahwefo no so no hawom obi wo wase na da je wan ko ba ko ba bi ko nti ese na mfo se bia nti me sram be briti no mamu nka bi ma wom mun nyama dwo so meka bi ama mo kra de o ma ye no mati mumma mumfo so mamu so ye adwuma wo de amati Adina ya wadan de mama tengi. Yes sir. Ne brother so mama tengi. Adina ne de na mama tengi. Na mo kate.
Unlimited 10 gig way. Omafum. Phone omafum. Minim say mpanyifo no kura be hu say omafum say okola bi na share office wa. Omafum. Monyesa. Na mo ha nyame mba. Nyesa. Mo yan kwan mo me yakwan yan kan nyasam no. Selamu a. Wo de ma preaching in flow. E flow wi a ye pon a wa frɛ. Oh, I'm say I say ya hye mre bi say. Oh sir. Enti den na say oh, momfa dama emeso so. Ye dama na koso so amamo. No amasam no kɔ. But wo twam akwanti mfi. Nyame na wasa madwuma wo. Hello. Hello. Yes sir. Good evening. Yeah, good evening. Onshira nso mami. The TV wona me se wa ka me ko be mama ko me se sa ne picture wo ni na me die e kwan ma wo ne ka me se bru we su krampo na me se wo. Onshira nso. Onyo kese na bia ibi se bia na me ma wo sanka na onfa adomre fufu nka wo man ye double ne ka so me se oda asofofo na wo mo se o mo tini eja so de me gibi sama amanfo no na me se wo me da wa se. Amen. Onshira nso mami. Okay. Kwen na wakano. Ne hawo mo yes ade no. No payo mo sa. So yo no mu so no so awodne ta ma ne pa agu mo so. O David. Ora ni shao so mami. Mi bu fu omo ye. Me ka de asi na kire omo. Hello. The dynamic picture. Amen. Babu kasa. Pacho we kuja brado na fe mabrafobia. Abrafobia. The dynamic picture. Apostle, me tun kase dia. Ne kase mani agia ma mi hu dia me nyame ho. Amen. Apostle nyakopon shira wate. O jira so mami. Ono Bible readers no. In fact, mama yimu bi ne kwado nyakopon adwuma papa because mama asem na ayemra man. Unse Bible no mintimi hu se edimu kan a omusini church so omu dane no. Mintimi hu because and sempa odi amai edimu timi ekotu the same quotation. No much say differently. Certain no monte Bible na si o se hunhun si no omu ni bi na omu do madwen adwuma no se din o mintimi hu apostle. Kese na wasi anya botre a kyerɛkyerɛ ensinimai de ama ye ti ase. Oh, na ebi mo ti wo ese emregu. Mi wa wo no yire no ma ofin so wa hye mra ama yire no ma. Wa wo ye nipa no so wo mra nyakopon bo so ne asase ne de. Oni mra. Na o pese o kyerɛ sese. Etimi o kyerɛ so bi ho a won ti ase. Eti ne wani bu ha ni nyina ye homeda no mbedi. Saturday no mbekwa afa no pe. Eti o mo gyina homeda no so akondem emransem ni nyina se emransem ni nyina so nya adwuma. Hwe kotechi akotu yi. Se wudi mra ni nyina so na wotum baako a wadi ni nyina hofo eti wudi ni nyina so na homeda no wuyi fi mu a homeda na enyi wo be da ko ebe no abeka chem se emra nya adwuma bra emra ni ho a yemfa bone emu akonta emra ene nyakopon gina so eden edi ebebu yefo di se emra na gu a esi da na yi ene se nka temu bi ani ba bia eti sansem no mo kare de mimintimi hu na apostle I am ye pa because yemu bi ho a wo di Facebook ni YouTube no number bi a wo phone na wo hwe wo so na pitch ni koso fense papa si amanfo eti ho a mo hwe na widi mi nyina hwe widi short time na ade na teko e ya de ha bi mi was watua ho sika internet na sama ya hye bi kwa na omo no nta ase ansa na wa be start no matter ho am wa start ade na dwuma de ni gu su koso no makate uti mi sika se ade na omo yom no ani ni oh e bia ne ya kanu nyakopon me de me maka me si nyame adwuma na wo ye nti obi wa be na de so obesi nyame adwuma ho kwan nyakopon kasa no mbedi so what is because won't me metia kasa wo di asempa ne ko no obi me ye do pe that's baby me da was obo ade nshira bebre kujo bo ade nshira bebre onye wakoma so ade ma kwantimfi hello yes sir yeah wa shalom What do Uncle Fancy? They say, Uncle Sabadi Uncle Ponko, so you can see Mama Abdominal in Lucy.
and then in church I would have my many I don't know. The men show that you can let it. And then I'm a maker and energy. I will and then send the nothing is that to work now at church. Yeah, no, in morning, you know, Sunday, something like that, I do to Christy. That's right. Obey and then send the obey you and make them issue. It can say, and make them interest in you, and so, and make them be not say, I just know all you do. So now, the question is, and make them a man of me, and then you need you not me, and now young cat you not me. Because or say, our men into me to say, well, and men from the side, and the next treating now, I'm a treating man. Even say the union and Captain so not to say, Mufas or then for them. I are sorting in the corner pineapple. Maybe I'm not the Bible says I am going to church and then some women. My union in there, and come then some night. I don't know, and then some you business in your button. So my dad says, now you call your Palestinian, Manzano, a family of love. Maybe Casano, Namina, or some of you have no Mabatinski, Kakras, and sending me to me. So make you church you like Makma, and study the door branch or Caswa. Already had one. You have to allow in your banana, Sunayo, maybe a Caswa for the share. Why? We say she ain't in. Body, yeah, Domina say I left it. We now. If I'm maybe a Caswa branch. Hello. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Good evening, Baba. Good evening, Joseph. My first, because I see police protest now. NKWAGYESEM shop. The matter of Bible, no, a different, see how for me there now. Bien, you. And when I don't know. A friend win on Kano. Mr. Udu Chess Capa, no more doing Guasmocano. A kitchen, a sophomore. Oh, I need your mutual with Ababa Kai. Mimi persons was move. Ever better face, Baba YouTube anyway. It's big cat is aqua. A good shop. I don't know, not just go, Papa. And I will be uncle to Bibia. You'll be to be uncle to your son. It's to be catty crack. Now, but touch la consider bang. Oh, Papa. But touch la consider bang. Papa. One consider baby. I don't know, okay. May your Sunday, may your Sunday and fee Sunday bar Saturday. Let's see. Maybe a friend one in Kakra. Now go and shop, Papa. Let me bring them up this Sunday Saturday. Amen. Now go and shop. Okay. And she knows, Mammy. About the admire to us. Young Faber Tribina, young Castle, Miss Admochna. If I bet to us, a free baby at the Pemiano. I bet to us, Diaco. Dino, a baby, no 10th commandment, no salvation, part 2. Ntiano ye baba ya dia abesiako akire homedenum after the death of Christ omudi homeda ana omo ani efe echehye ne tesai okay Moses emra ene de wan yama yehunu eye de na Paul ka say Yesu abegu ye fimra se eye mra ben ha etima min kotu na min fam pem ha ya mawo obi woso hello Pacho Kasa Bajo, good evening. Pacho Kasa Bajo, na me be say homeda no. Momo di Saturday, me person me ho say o Bible me say Saturday ana say daben. Men free line so. Bible ma e was Saturday. O say e dey see Saturday. Homeda no. O so be so say Saturday ana say daben. Wo ko Bible ma say yakopon ogbo nda ogbo nneoma nyina ndenso nnensia ne na eso so eso no. Then you say Saturday. Daben portrait. Saturday na me pe ho Bible mo. Ijina menko me ba mbisa asemi wa pacho chere da ben mbati ya me admire chere Sunday e fere se obrofum
First day of the week. Sunday. Say first day of the week, Anambwa. First day of the week. Because Yankopon can Genesis chapter 1 verse 3 now. Or friendly day di kai. That also me, that also me and 9, enum, ensia, and so on one or two din. Shabbat. Days need their nicknames. Okay. Roman 4 in your to me. Yami watch about I know two first day of the week. No man nickname Sunday and Sun God Day. Monday, Moon God Day. One of the pagans, even Tuesday, pagan Tuesday, normally to Tuesday. Wednesday, Wooden Day. That's how now Roman 4 leader about friend General Caesar. No friend with Queen Mother of Egypt, friend Queen Cleopatra. No, they soon from Egypt, not the coin here. Almost a bomb, what they 2 din, normally 2 Wednesday. Thursday, the God of Thunder. Apra na abosom. Friday, abosom Casio Rome. I friend Frigas, Friggas. Saturday, they worship the 9 planets, Venus, Mercury, Jupiter, Pluto, Saturn. Normally to Saturday. Into a nicknames. I say for Yabuache. I say for Sokoto Toyota. Sokoto Toyota is your nickname, and yet the real name Yadiama War. Okay. It according to the Bible, no. Or you can see or share that no. Or chebe be share that in free. TN call Leviticus chapter 23, verses number 32. Leviticus chapter 23. Also. About your 15. Free man quarter to 15 young. Okay. Leviticus 23:15. Monkai and nano. Or see young kind and nano. If you made the nature, it in net a young homeda. Naturally, da a yacht request. Twas young kind and infant few made a nature. Tell me there's a make us a name menda. And no crown a carrier work I question that. Because you're seeing you, but with them infant no mamma to 4 ball. Okay. Yeah, and to watch me. The young kind and infant made a nature. And to watch na. I question that it home done ye kind and a few made a nature. Oh, we not say the best pepe. Bear the pencil. Now can you bear the pencil then? Pepe. It become 1 Sunday, Casa 1, Mammy. Sunday. 1. Monday. 2. Tuesday. 3. Wednesday. 4. Thursday. 5. Friday. 6. Saturday. 7. And no say, young kind and film made a nachi. Ye came through. Bear the pencil. Ye bring out the pencil, Pepe. At Saturday, no. See, that to son is Saturday, Pepe. Okay. Madam, Miss Medawasi. About the angel. Amen. Last one, Nefe. Yamna point to the tsunami. Hello. Yes, sir. Daddy, good evening. Good evening. I'm Pocho. I'm Yasin Yanka. And council, mammy. Amen. I'm Pocho or preaching. I'm at the home semi pastors or company power or son. Amen. Sir, make you preaching on the Amen. There, I did my compare. I'm into my friend. Say, you do my son, a bottom station. That makes rich for sir, maybe I'm sorry. By the master to say Saturday home penny, no, maybe come in, and to Saturday, they will say me, please, my Miss Miss or send me pastor. Me who came in fast. Oh, kuse. Bahum pie, na pempenyin for. No money no master and kokasa. Na radio wadumwa. Watch us a juma we on Saturday, no any kwesi adasha 9. Ebia minim said the majuma some the tear dear. Enti obadi adum na se brepe mu frame ya. Even said the church on many so. Why? Mpenyin kasa enyo hyeso. Enti no fa mpenyin for no money na nkwatranse. You only said on make myself. But fa compile mansa. Yan hwa de bi wa. Ye hunu de hyenchen no. Ye friend mra. De dem nso ye friend mra. Enti Paul obekasa no. Ne kasa no obekire mu ha. Bebe amedi wo bepimni na awrade ye wadom a na de pachi ya. Ma be start afi ho. Nya behwe de New Testament ekai. Efa TEN COMMAMENT ho. Na eye evereza ide hyenchen so. See the New Testament ka fa. New Testament mu no onyankopɔ dwuma odi ni sɛ or the TEN COMMAMENT no or the pitim na meka ko yi ni nyina wan unya ni nyina sɛ bu sɛ ba ko sɛ because of so the be sharp man mu nti no or the pitim ntu pe ho me da wasema ubenya ne single or verse bi open ni ewu a ubenya no verse bi open sa awade a ubenya no verse bi
open some bosom abenya no verse bi but what be what your kunkum abetimi asa kwata sere nyina yeden aboa no sa na New Testament ne ye ato apitim nti benya ensa wade e wo baabi enie benya wo baabi nti wasua Bible na betimi agada ne nyina sa na New Testament aye no ten na ma akire obi adwene se onkongu se da baabi ha di os ane sa lete de enya adwuma meba be kire mu mizaya no kira but ha me kira wo law na Paul amankofo be 2:3 verses 15 Second Peter 3 Paul verse 15 Peter be ka Paul wasema kire mumu ye wurade abodwo kire no osi mumu ye mu ye wurade abodwo kire no se enkwagye sedi ye nua dofo Paul sedi ye nua dofo Paul nso odi ni nyansa ode ma odi ni nyansa ye de ma no etwero ye no na sedi oye no huma na sedi Paul so ye wo 1 Corinthians 2 Corinthians Galatians Ephesians San Colossi Philippians with Timothy no Paul huma no otworo ye no no Romans no enu na nsam ase ye hunu na wo na wona wonsua de na wona wanya dan wonsua de no mo sintimi no mo sintimi na ho kon hye o mama wadesua o Bible no wo be kan Paul homa na yeden etu de hwe ye be kan obi be kan atoto ni sisi a okay wo de hwe yan kan Romans 7 verse 1 Romans chapter 7 6 verse number 6 Romans 7:6 yen kan ti asem no ose den Kristo mu ayonkofa ji yen free emran ase verse 6 no eti won sa ha so fo betimi ye kotu onua Kristo mu ayonkofa ji yen free emrase odofo ya jinkwa Yesu Kristo ayade yen wa famuni waji yen free emrase waje be wo se 10 commandment yan konye mrako a waji ye free mu no na afedie Paul na kasa no enam se yewama de echichiri ye Yesu abewwa mra na echichiri ye wasane ye free emra no wasane ye fi mra no bisa so for se emra ban kwase ye wo de hyenchen ene wo de dem ya sane ye fi mra no ti se ye sane fi mra no a Paul homa no wona asuade na honkoko guide wo no all the time bia Paul homa ba bi obeka mra wasem bia odi kan condemn de eden hyenchen kwase no na Yesu abewuo de hyenchen no odi kan condemn but of friend mra on kasa de hyenchen ha na kire wadwe no of friend mra ana de dem no so no on kasa nyankopon mra otworo ye ono so friend say den mra ti Yesu asani ye ti Paul man wo kan bia ya kan kwase yes men kan ani no but osofo bi opeso biti no obefa quotation we verses no nko a Yesu wewu ama echeche ye wasani ye fimra no ye hyemra bi ase biom so for okasa ase wo be wia na de a ode mra ne bechew enye no kure emra ye sani ye firi ho ye de hyenchen ti Paul de bi o condemn de hyenchen eti verses ne ye sani ye fimra no ho a kan verse 7 verse number 7 verse 7 emra ne ya de pa eti mra ben na verses yes and you free we and I'm rabbe na verse 7 esan ya dipa yi eti de bia no condemn verse ba ku condemn de hyenchen no na verse ba ku so ayede e praise de dem no eti fe na Paul be kire say we de on condemn ne ye eti on to us na tie na enti afa ye be ka say eti afa ye be ka say emra ne ye bone ana we yes and you fi ha but yes and you fi ha yes and you fi nchen ha hallelujah amen yes and you fi nchen ha yes and you fi nchen ha say eti ti aye ye san ye free but the dem o say den emra ne ye bone ana obisa say we dem ye bone ana Davida obi no say David the dem no de anya bone nemum no sanye emra no a sanye we ya anka menim bone eti de wan ye Yesu san ye free ho no eye de hyenchen no a but so for person be to the verses e be jama 10 commandment because your friend law anyati law na ati law na obet me dey condemn but the 7 say we anya bone anya we anka enim bone ase kamra na nka se we once of friend nyina mra man cheche man ka hu friend nyina mra it was se mra na nka se e ma woni mra de a e fa ni acho se ma woni mra de commandment e 10 commandment anka menim se woni bra de a wa ye bone kwa na bone na mra no so eti bone na mra we so enya kwan ya kono woni pam we na mani pa ye bone me nyame so we ni nyame ba we ye bonsamba kwa na semre ni ho a eti so obi si mra nsam du we atwam a na bone so edi na bone so nya dwati enti fa bone njaje obi a obi anfa no ngodi obi wia no twa waso a fo aso ko hospital umia okura wu anu afa anwadi
oku so oku free obi afa no ngodi but when the baby yen say we abokro to adi awu yes we abokro to ayebone to aso kakra bi to aso na me de post on de kweti mrama tena wa kweti mrama trust pan bla no nje nyankopon eni ye mrama no ba ya so bla okun say mrama nsem do yi adwuma no boni nya ne bi o ohun say fe boni na start test no na me de mi we self control to awi na me hunu mrama nsam no ohun say mrama nsem do a wode ri konkwam no say eni adi konkwam ni say eno asu na di nipa be ko eno na di nipa be dey e be ko wo ewia na ewia me konkwam ewia okowia okojemu simple emra na di obi konkwam e di obi be ko den owuom ewia na ewia eti me konkwam owiai okojemu na boni nam emra no so eti boni nam mra we so enya kwan daadaa nkofo man nkofo to na nam so kum mi ana ekum nkofo enti emra no ye kronkron enti mra we do no onya boni bia do oni sumom na odi ni ho awu kire se mra we ye kronkron na mra nsam no ye kronkron ni trini we ye kronkron ni dan trini any papa on say the poor humanity no hallelujah medisia oba dia ya duma mi wian ma school master yeah mo am school master no o se de gidie maye no ye die sie mira na se na ne gidie abai ye nyowenfo na se wonte babu ase yambo ochina obete opega akwagimai mesa ni mo ahia wo bio oba de Israel hallelujah masene buame yes na mitimi mro ochina yes kitu abia nsa 0242 32 71 72 0242 32 71 72 bomodia ketu abia nsofa kakra fa soma me ni ntimi mu aboa no ne akope mo kina no pa na ntimi mfantua na ntimi sambra wo kina obade ya adomo a na ntimi sambra Tuesday ketu abia nso box na me ba what of drops a shamensa se me nko America nko pai obi ani ase ni ndiska ni Ghana memwa emwa be na ade so masene maboafo Mr. Frimpong obade nshira bebre bere wase mintimi mu bodini no oh baby obade nshira do so bebre mani so no obade nyankopon so nani so Islam bebre ketu abia nsa bet me asa frɛ 020 72 11 337 020 72 11 337 and so betimi bia fa so pesa ye twetwe nkomo a obade ya betimi afrɛ 02423271 and that screen asa no midina se apostle OKOH na se na e one and another and that one kitu abia nsa esra wa bomodia na se ne bi kakra ye ngije nyeje me di kotwa mani felele baby support the man person hinya me de bia ka be permit me twa preaching so ha enso so no the person watch na beto so islam bebre obadi islam amen onso person wo ye member ye the membership we need to so fa na send high na my area o area bi na benya ba bia me ya ba ti aso do ha sa bi na dawa ye mebo dan wo so for the meantime ye beba if you be an school be wanya nyina o ma ye hu a after lockdown ye beba me koto oba de nshira bebre do nyi wakoma so ade ye fe living Yahweh 7-day Sabbath assemblies o ti asefo nyankopon homeda emma ene yen Yahweh nshira ye pastor men sakasa de enko yo apostle oba de nyankopon nshira bebre wo nchechero de ma adasa but for radin shira won so waji bre na bedum pempen so say the apostle kan say wo pese ode hu ontuma bebo e living Yahweh ebusua the annual fa number we 0244 138899 0244 138899 wodin WhatsApp memfre wodin any baby awo fa brain na afi yemfa wo enka membership platform no eso obade nyankopon hira na afi so wa pese o sponsor jumedie we with product beer friend number we o pese ye bo we dwedie bi hu daburu ewo jumedie so nkwagesem jumedie so a fa number we na frɛ na ye ntwetwe nkomo 0271 397906 and I say 0244 6095
0244 609545 obode nyankopon onhyira mo nyina amen mesre tiefo ahwefo a mohwɛ mu ye nuan ma wa ma no ne a mohwɛ mu Facebook and YouTube mesre mo enyamia minim ba bi efiri edimasem nyina ma obade nyankopon edimasem nyina ma hwedi ampo hiwa timesre mo dawra mo fanche kwan bi abeba so a ye de beto so no de beto so amamo me bon pa se finya akopi mo chena no baby fufura metimi anya we na ochena de no metimi aba life amamo no mo fanche anya mia mu se me start ye dum pepe so ansa na o mo kati obakofo penenim edmasem nyina mo bade ade nyina so tumfo me da wase amen wasa mama me de abere wo mba siraw de odi mama me mu efiri mu ko mam foforo na me san fa mere wo mba de onti asem ye se be adaye mu kyerkyere no amen no hunu wasem mu nante no usane kase musu nka wiase a okra bi eseti ma wo no wanye yiraba siraw osu mpo bonifo bia ni wuo pobonifo bia na dwen sachira wo shira ba akwa no wo shira pem shira wo ma ya boafo eboa asenkan amen ma enya kuma pa do medie mpo omo yi bi firim say yemfa mo asenkan papa besew enani wani hinta o mada amen besew da wani hwe wo ma amen na dumom ensu yi besew yemabo na boa yen na dwumedi ye di enkoso ma wo mante wasam na se a nti obi timi so da no wasam abutu no ma mo nte wasam ase besew kasa kire wo ma Elohim Yehowa kasa Abraham Yankopon Isaac Yankopon shira wo ma ne nsi uba yie bia dwe sachira proma wo ma na manfo wadwe sachira mu no munya nkwa mo mkra meda wase so atie mi e wonyame agya oba didirim adumti amen amen mizi ane montra onhwe wo so no ma wo mpomugene no mo adwen sachira honhom no onhyire dwumadie bia wudi so o ma favor spirit adumti amen bye bye